ni froni na Burundi ndukorogo about bogoni basasa berenga ni ngabo edges ne froni kianene gani program ana mangaha na zango na Burundi ko so before ndo kumbata na gani saka pai ni ada ka tindoro ni na gani anjiko ngaga beli bure agwapana sumuka kwa chopa dedede anumino ngame agwasaka panye anya nikiane ka frano nilipa hapi badungwe nyeka badungwe sometimes nasabo kanya boro na frano limba fukureni but akwa kumani ana hambo pa boro no boro nilipo ngame gipani ke ka frano nilipa hale anumino ngame chinga very sensitive frano no boro nilipo betaloni kina ho dumani kina ho experience so paidana ke ka frano lipa ha na zile goduse na kabatuli kene solution indika sada kondo ubetroni nandorogoyo ugayara nandorogo apale so kani sungo ka afurani lingwa pa korani chipa haya animoino nga pai duchada ana afurani paha ana kreta awareness chipa kwa chipa bengi zeki na berani zeki ogo ulina mane inongo upale nga kozo dungani ya chipa ini pangawe kozo dungani na alipa afio rogo gugu wikene ni kado hon ini kaja hako gume tamba froni chigere gore na nalaka karaga bakale tamba fugi miagino ozia masia ana ginagino nikeye na gupamela kape froni ngawe ken kachidunga bonho duna pambani nada karaga patcho gupare so please ani kama linki chi programa na mangahaya so muku connect Bamiko mimaino ngai dunguru kina honi kadu na mpangoro ni ona da kapika ha kafachika kupale so wadaha wogule chigire gore ogupai ogubongo apana da kasaka hani anada kafra chika bunhe yemba hanga domestic violence ogupozande mino inamba hanga ginete but milika kunga kumasia kunika ku definition of crime ogupazande abani domestic violence wakenya oguraka na manga rogo relationship wine maraka na jarwa wine maraka na kumbamu goyata bodaktoga pana manga dokoroni uchini sometimes ina result kuchupanga kumbana tade wala de ni mwingi kumbani gogo na gogo egene so choku pai anada ka frani milipa ha but aguma ni na hubu patoruni ngame gipana ika frani milipa hale pai tu nama gora ka manga buruga society ngera rogo chinoranio dungan kina mundi dio kanya takapai dungani but ano takapai ngani te dunga boro mazalege akabundi ko bata bola kale because sometimes anedia ngame filani do wala gipamingine ne ni madeza gupamingine ne na ajanga paitu ngani chada aboro furafa lipa hanyi kina kwishko hoene ngaya na aboro zeki bere na nze singotorani kangi abayo biko domestic bande chini mwiko sometimes unamanga hako mwino ngamu namanga haya so with that due mina ndukumbata na saka pai nika saka full chance for dimyagino ikara na Tony introduce you kara Tony kipa anada kafurali panale so tambaye nikata nana ladies first so welcome Fozia. Okay bakare tambaye Emmanuel na Masia Senefo Dania Aburunu ko audience ga Kavirani Akaure Tamane Angulani no Baburunu ko kadu ho Magyana ni arame sigi bakare tama fronu ga jibde jima kini kesi bakare merci for imam na organizers nga live talk show nga Azande spoke pangame always kayena ni kajin saranirame yo chipogo panamanga dabarani nga Azande nagwa panamanga rogani community bakreta ma froni kajara na wanana kayambare ni kafra ni kadu hanenon chigi saka paidure tingo bakre patempe hefona maybe masia remeka frawara
Kashadangare bodach pa ando progo point dan ankin proge tambah jadi mangga for dia aja jadi napra Australia na minos no Western Australia Tambay. Masya. Ya bakar tambah na minaja brodun ko kugume na mina ngaraga se panga kadlana me and then ani frank panga ga sokotero mu poro tomu kina honga ga domestic violence but appropriate be kan yambanga sokotero mu poro gudu gati den na kumba ngwa we kina warinjane ka yamba chiru jipare madar rogo gani rom rogo gani aporo ni bache jodun ko cima dachi gupangame cinandu ka dada cipurapa so gipare mbian kamanga ha so mbahang bachi gupangame ana frachi papa boro ni boro wedi duni so cidungo gupane ka tingida boro nani na ka peka ha gumokado na pangbaro duna uli pangbaro cipangatu nga pogu dulele so chimbanga mu ka pegu pango ka pehe uli na mukigi heski ogyo kana chiko ndo yo ogyo kana chiko ndo ya chino ndo ga boro dukote so chingo uli bete pase ane ka saka anoni so bakare tambang Masya. Do bamba tasanya ni kashono nani na ogroniko ibirani awale. Ngame waya banga domestic violence ani nga Azande hala anebyo ngame yeki paido ngani namanga burugani rumporo wala burugani society wala anebyo ngame yeki panganite so nego pangame kati dungame paido ngani ajanga burugani society ya maybe chinkaida ana biha kini wochi le patika chidunga ni kitoi duni manda namanga furugani society kani no ngini hedunga niya so bikaida panga ana serika manga ka create awareness shokwa so lutuko fozia iwodi ya manga domestic violence museka rogoyo frani botuko abo jina rogoyo bakari tamba Emmanuel kafa chance fare domestic violence nga bugbene menyimingia panamanga roga poro adunga ngogu namanga rogo public ya wo pempehe domestic violence ngogu henamanga kana poro kurahare bokona ngashira manga rogo romu poro yo kurare bokona shina manga dagbaro no wiro kurare bokona shina manga rogo family yo so chidi yamba hanga domestic violence bombiko monembe kadu na borode me kadu no kama nga violence rogo gani on family yo bombiko dungwa borokana hona manga babana violence kana rogo yo community kana rogo yo kuyo ogu manga kana koro ngakumba dagba kuma nade ana yenga yame kina akuma sana manga ha against adena manga ha manga against akumba and then akumba kini mwenye aboro kini mwenye manga aro kuyo zato yenso ulio aboro na himo ulio agude zato lenge kajanja kimba chimba ho bai wala nai begbene mwenye apa yani rogo community shiria mahanga domestic violence bomiko mastakura che kuzegyo bande jana no gubojikin hechenga galvura lenga out of hand lakini gunga namanga narogo community within the community and within the houses and the family and relationship shidunga domestic violence tambay pose masia musekinga rogoyo frani angberiko wine domestic violence ngberiko anangi apanga michimbo iko musedimo ka sakinga rogoyo frani ani dinga rogoyo menega yeah kasaka rogoyo chine yena duba pande nika ja bangara berani ani bunga yeah mo mentioning okay limo omiko chini bakiatia domestic violence well do me pay for the china link kutia koraha
kamanya gidule muna yambaro gi bara pahare chingare wale. It is all the same thing. Kuchonga chime maybe. Gwensa do ngame giningatunga jene du changa rogoyo. Kura domestic violence kinango gudu namanga in silent. Namanga boro in silent. Gukura kana duga confrontational. Mando andu ko zuboboro wena pero pazane ko zuboboro na pata. Guchedunga ga harassment gu nga mnanduka paya na boro dagba boro watadu dagba kureni spoku pangame aporo gigupa ngo gudu spoku boro le dagba boro and then wabra kana nga ngbeli ko ho masungo katocha boro nga because mo ngire ne jikadulele mukunu mwe boro kaya ni prison yo yani be pangame podu ne monjero nani mukuni je kutini ni kanda dungwa liko hoguduti ni but it's all the same thing. It's not leading na kuchana thing ngame domestic violence dungani and chada ngati mongite wadadu chada ngati duda organic society te bombi ko kupangame aninga gure kire kya boro aninga andingo gwa boro dunga boro iliso so anidwa ka ani afu iliso futirani bombi ko aboro kena one birani ne iliso na kiki na kinifu baka nyemuse koyo dwani ni bombo kupangame anima anayugo kia wai kara kafabo ono kasi doa wale ngame anikini maneno kupangaga sovora watadu takata ngaga romokoro ka nduna ni ka destroy ga image fukura boro then anakugulina na poye sipatirani da boro banglia boro na kini poye sipa limonani kini poye sipa gwa padu siparani na bodun ko ona manga Japan ne ka manga nga gbaga wagudu ana bier so tidungo gukurapa so kura in domestic violence kina ngogu family ino ni pengame nama boro under torture yani kama yo gwa condition funingame kani maingo paite kani furangate because gu condition ngogu ni do ni under ha kati alone ngani ni mangi iyo gupate nikini rafu he ngame nakama nga hawa nikini nyefu he and then chidune na nandu kanduka ka sono sa kada choba pangaga boro nduka commit suicide ana bitunga hebi dulere and then ane nongo apana manga kutia side ngaga ha gu side ngaga kumba gu side ngaga de sidu de na runo kifura kipega side ya ha baki runo kipega ko side ya ha so sino do panga adese do hon ke kanjara ro paya ke no gini podun zunga boro gbana hena gini gudunga bene he sipo panga me boro ni manye gbana pale ni gini gupanga me gipani ni manje gbana podunga ni aboro gamamura ko bihe ikingara korogo kibenga me gipale gbana podunga ni tikiduni zahe foro sipo panga me kama mwengo ho beleweya so eja pale no ndoro go ganira kayo ko gupanga me kasidunga muno gudeti ndoro ogo gude nara kare inara katigaru gude and then mudunaru gara kadwa wale ngame munataru gara kini manji bagbane apa kini manji kini sovra ni tabata jaru na kumbamo then gini hedu mape ha wale watadu gini hedu mo yuga wale wiro na kasona kurogoyo so tunga hewo gidule nodo upangame aningara njara kurogoyo wana sunu so gudeni o matu na vungani chibole kupanga munara kanisano yani makenga chipo watadu mabenga chipo kupanga ga boro yake na pachiro so tuja henedu yama kupanga ga you know ga violence in a domestic violence dana fra dungo ene liko kemi apekango dungo so tingo guri pa me pet paga sana tamba masi tamba saka rogo tamba nina in addition kuchopa kwa pa peke mo ne tabani mamasa karagoro kupasanya wenenga aboro munaya me physical abuse, emotional abuse, financial abuse dungo apai chimange so kozia chipoboro ni panga me ninandu through domestic violence nimiko kura burkina dunga victim ye nongo hote ninedenga wadishi noko nidwa wadishi nani nido nguni bilinga me kini surubesi ka tolerate kubonore idare ni panga jiboro japana mangahale domestic violence nyanya mangahati yo ni sedika bari ka froneni wala ka bata undo kwa iunda ni na kiundo kuborore so what are the early signs of domestic violence mfano example fulani
Yeah, bakara tamba ima bukan ada kape kurani na barani yana makan ya kana Azande ta na barani ga ginobin wala aninga African ngame anabena hachigani nga guboro ka forugute yani guboro ka forugute chipapa wa domestic violence rogo romu koro yo gokono guboro reki kurogo koro tipa 30 سنة ولا 10 سنة ولا 15 سنة. So ya bena nga hachigo yo ngamwe kura borokana ho wurike hawrika maslan rogo jimbi dulere abrona wurika hawrika kana abra wurika hanga domestic violence and health relationship in the community ogwa monando ka wurika hamkuni hini rogo yo and then agini kadana mangarani na affectrani koro yo mina fura wala rogo side nga de aninga de dunga pakana hana mangarani nga insecurity. For example, mina gunde kutore yo ngame kogu kumbare mbure aname wala kami mbugu kumbare minika bombo adunga belete minika ri henwa minika kama sorry boro yumbure disorganizer minika kama na minika manga belenwa gure na go panga yani rakaro bero te rakaro begu kura bero ke anapanga only spakina ada ate anapanga kama spa akumba kina wo akumane kikurogo unhealthy relationship yo begu panga ni nabena ngoko kuru rogo gi relationship dun rogo ere uhanwa ka para kani sono ka pasani ko jogdere kama gaja kama ngawere gure ni maki ni kini kurogo go relationship ngogo kene akusanga gono ni bere rogo ya kuchinte ni rogo abuse yo because rogo domestic violence yo there's a lot of issues nga financial abuse kina sexual abuse kina physical abuse kina financial abuse nga maslan munade koro mamungo genera ngo funi ni duna ni zedi mana mbabe ni kadunga comfortable te amuna yame mi ajrone gi mana so kuna go pemi ka pe poro hane kemi yena na no skill poro ni an poro hane kana son ka ne wiro physical abuse ngo guna manga physical ngo kuchanga tata ngamu mane mukuye na katade ni na ngo beni te bongo kan poro nga porote tenunga ko goya pa sponi ngo kadobo mbute ne yebe go pangame aninga de poro yo berani ana gader ngote annago rani ringa gonani na ba hana gani rakrani na ba hadun ko fikina kumba cikin sarani go gunne ke braka tara takini himino sin kici gono mun kan ya fu kumba me kemi kurunga te kan mungare ya mun kan bure ba mi kan kara ko wori mi kara kama gulenga go language shada an ka chaka tapsai o baden akumba kama ne the same thing. So ya hanelunga type of the relationship sorry type nga relationship ana karobo na barani nga de na kumodunduko gulenga gwa physical agwa abuse du mini gidiaranga financial abuse sexual abuse and physical abuse na financial abuse na gachi bukura bagi abuse du brewe shidudu lere ngo nga garaniri maslan ka fresh pa boro maslan kan ka stenga ni ka abuse ni ka fresh pani da ba boro bara in the public nga boro bemi ko homadu ni na de ora homadu ni na kumba rogo relationship yo bukumare mo hinono nga in and out udere di mo hinono kama nga in and out onika kurani abro rogo public ka fu pazen fu koroni abro nika believe ki na robo ko mo hino udere nga na bukumare mumoine ni awena ngai abonka sedega sedengo kupama ferere ngulu so grenga gwa hashada ani avoid rogani society yo in order kara kamene ngai kam bigu panga gu pare shana nga na mote walk away mu kurbe rogo relationship le kam monyi go gu pa ni kada chugu level ngame che affect gu borore ni ndu krepia
Aboro kingo kana begu panga me ile muteni atake himonite. Aboro kingo begu panga moni na sake ate. Dungo aboro kana hani mi kebe heart attack. Kura aboro ni kana hani mi kebe high blood pressure begu panga me guapa emotional abuse dukina ho very emotionally ni amatna ka hiech paganga rego chicken ha kumle tu kusumbo duni bor ho ke ni kushefunite bem ko ni nagunda gunde bem ko rogani society yora gani community kemi pehe fugi boro dure ni kan ki pehe fugu kure ni du yora mkuni heno gugunda re ngame wo mi ka pehe fugu boro dure ni ka pehe fugu ni du yora gu kumbare tu kadia hakini ke katare kini dore poro ni ara kanga bolite mkuni nyeno gugunde na gukikinyo muka ara kana ndiro giporore for 100 years da muka dinzani programa abuse mkunde kya progo kumba kamane kana gubani safari mina pehe kitape kubara kuma sini pehe kubara adeyo. So the only solution do chupa hanga mwe kamu bigupa ananga na mero ya mobenga shinkene pio. Shinkene pio kuchiro wala kuchuli namu. Oniki furachi pa hazi zeredi oniki para karo ya hazi zeredi. Uli namu kitando gunene kini mduko oni bichiro nubangli gena oniki fusene fuchiro ni nyamu sebo mkazane dungane dunuko. Chingo gupa MPH ko gule fona. Tambain. Masia, chipa gipana frari panga da domestic violence ile. Ginpodu na sakanya boro organic society yani anepinga menongo tabu rogo pazane ngeginete. Bari choke nyame paido aboro aidan kafrachpa pahagbaida. Mnaipanga waboro suno katacheni wala kabisiti kumbani. Mnika panga hajaran niko suno pese kaafraki na rogo hiyo. Ke yunga kia apelani gini pot nama gini pama munga chao na wala gini pama munga kuamna ate. Aboro nika gaki na gira goyo besi kina aiba anumbuyo. So hali shinarani do wala gini pot nini so pakre kunde kumbuda aboro from early intervention. Well, gupaka mi pehe ngame gwenga domestic violence wataru gusokotenga no gubukole gitano mporonga gade na kombadu poro. It is a manufactured thing, and minapewa bombiko gupangame aboraso no tia arguten bakiakia homa sonani kini rugo wiro muna furugute fo wiro rogo gugene ngame idu nga pia papa aboro ini kara kana pia pa kini manja pa na aboro kini bienga pia pa ulinji ko dio dere mbia wa kwara kama kuni du kuna pada ba chikona aborote kuna ba chikona aborote so kupame apigi patine bemko katapa ndu wagwapanga ga domestic violence na ye begu panga gu embed shino ngogu watadu gu shino ana inherite korokoraniyo individually ngame kashidu ngame apangaro gu korole ya sono ga kugeyo jarane watadu kisono ro gu payo ngame aburuna boye dundu ko kumbana tade just because rengo dudu beko kuteli bombiko kwa jili na mana gwa padule so jene kinye koroga boro yo ngame shino dungani ngame kade monjiro na pa mutikina ekateli na ni tipoko ngawe ligiro go payo so jene yani invented the shino dungani aga boro shina boro dungani te hedu mo behave mu kunbie waka kini adapte korogoro yo kanyame podungani chada upanga yani munare ngobero kamanga ha tikini dawo ngame tidungo gwe manga ogwa koraka na oneye ngame kamudugo bo duna yani duna short temper ngudura emanipo watado boroni pepa fro chipoko pangame mo pekaraga pa ni zezaleji he watado rogo pa ngame podu monji chada upangame mo asidika fukaraga pa chipangwa ne jane no mukuje kana rogo yin payo ki je na rogo senga ka trigger kino gupanga kina kota monji gbachironi chipoko pangame guborore gundero ngamo dunga ngabindoro gi porore modunga guboronga bali poro modunga guboro pa sorry Masia na ajarani mina prachpa ajarani gini pod na sa upangame ajarani no sungu ke bie besi ni bagrio borom na I think kumandunga off so panamanga ngame kuno kanye
Bupana manga ngame ho ajara ne rieni ni kina bangri ka ri ngame ya za heni tini vunu. So ini ka dia as normal nga podu ni na manga wo tina manga wo ina takata. So kwani ka dukina nurogo ngame borodu ye monine. Mukuni bia wale ngame kina wo ina tage patade. Mukuni je tamoro tata pa on munu ka kurani yuso mukuni bipanga wo ye ningba wangi bore gba kina boro kule ni kuru aja padule le kina bombungwayo na jangu uji gati popo gwa aro tile gwa padule. So tikini dawo le tiku kura level ke tilu kupama ngame ajarani yare nga kagbagba kachi horogo ga boro payo kamo ngondo ginete kama kemiarunga rukayambanga enda gimura koro mu yeko undongale na padule kamia penga foro ka invite ronga mu yeka undole rogo pawa gleya boro honika gbagba kachi progo ne pat kon boro ka ta kuturu aboruni ke ngame wo dina tege pata boro hona da gwen saka mo manje ngame zahe monokan ndunganda mumbu oni mbugu pare oni frach paze zeleji kidunga ni choro bomi ko mada karu na kura bota du karu na de wata du karu na kombate so mukumu kina zahe sidunga pa ho misunderstanding no da gbatironi oni sungu sende ka peka ha bomi ko gupanga yodu yani yodu rugatina panika yeni popo gupangame oni ruguchironi no ginipo ni mujino gwa padulel sore muni maro mina address gupanga ga murakoro we ino sungo ke biron na nika ke bi yani ke biron na pangame padulel aprona tache kisungu ke biron na so kama penga pa fuboro kama yamba nga jarani nganda nda jarani mwe ko undole kumbo mina tale watadu jale na tale ogwa padulele ya boroni ke kakati kurogo ni payote so mumwe no dundo so sidunga tungo gwa pare sidunga gwensa munike na ninga munike na zahe kaza boronga kasidunga potodu yata muku zahe ki tongine ko ginene ko kidu dogbe ngame oni mbungo gupa oni kisungu sende kapeka bomuko ni adanga kadu kanyame na mbena jibore so gulengo guli apango gudwado and then chipopo kupangame ogwa payama gogi gana ha mine benga tina gago ngame hodu pani dagbatironi matafu tidati kupangame oni kushero ko patayo mie ne biengame borunandu kinne yombuga ya mrakoro watadu dogbogo abo hili uli ba kumbadu ho aburu wina biata mukuji kupake pefiyo ngame ndagu pama nambu saro proyo tidu wale munado kupangame oni frangati papaha na kafuza henti papaha so munamaya ni adesire tipanga gupana ka bana koragba wo tu ngogu mia sonoti mikutini mikibie ngame this was the best way tipanga ona resolve go dispute daga chironi kachivula dunga dena kumba watadu daga chirana koraboro boroliti gamana borokana ga ogwa padulele tipanga onduna ni kina korogo violence yo so munanga desire ki omba bursko pangame iye on sungo sande ka pikanga gi padule zahe ki dutini agwa buruguli abakambadu ki anda ga bono e majere mugeshi so ani bi ngere korogo yo monga mugeshi ko pangamu kurugutra na wodo mara kana gi skria raka do mara ka dagba boro nani odo abora arugatiyo so anyo gupanga ka bia agwa padu gi gana ti apama ayati hejiga aborona dia kana kuvuru beyo tipoli monga ududu na njiko peru wotadu udunga iregi pale kinogu we wada manga haroko yo aboro ejika so anga solution inganete so dungwa duke na ho ndugu pale okay and then ngote kanjo ne bile so masia me bingo chirete so ne bile na okay okay so sister Nako welcome sister Nako welcome me bingo chire not anyway that's good can you ne bile that's fine so welcome yeah tamai ka jonyani anoina nane mongoso do foronio ambaye ka sacrifice ka donani ala nane me ka funga wele bo foro mo se dingo ka yamugali mo fo gwa gumeno ne biro awole na bukara na uri patoni chipajipa na frari pahale ngaga de misigwana ndile tambaye bakar tamba hanch paka fo gumo mudulere miye foro ni kuliwa gyanme
Gilimo changa Rosnako Anthony. Menongo kemtuna hawali kiyeshi hawali bombiko violence is violence. Kashinga didi akumba wala didi ade tirurupanga nite. Bombiko vura neyena zele date. So vura surumbaha nga pio nga kule pare bodundu ko muno bigu pa ya mere bovra ade no gude dunga victim inekichare inekipia while beta kumbone kepia go guvra bombi ko eduna so ho violent is not accepted rogogani community wala rogogani lingara wala rogara karani wa borodundu ko na bani bangenge lakini dungu hagbien anabi ha shamanga wakina guna mongere ongmonga bibi hete kano sungwa ki furoripa kana franga ma ka boro pite kani dunga nga na luz borosa bangmandara ne lipo kupanga ga woshiro paze na avura na tapatat ya shangmangat meno ngogure gambari dunganit Tambani. So tabani muya wale ani matona about half an hour ago. I don't know. So gani show ni kama 1 hour exactly. So minikasa na kulangana half an hour ana furanga direct to the point. Ndiko kamishwa mwana ani kavagoa sasa na hindu. Kulangana half an hour mina dan focusinga chipa udurani unarani gumerani make ni grogo yembio yo. Masia mwachidenga manga sureli hapo bingo na wamnuka maha meneka furi explanation chipa gini pana mangi David information mijani lupana mangi ngame tabani ja kumbo dungari inaraka na kumbali ini dunage ya mashakil da batio but before me dukoyo ukamera kape furo ningo gana ajino kanya members of chronique birani wa mem mangi condolence chipapo kieri nongoroni ama fugon condolence idunga sore chipapo kwa lipa mangi wile na deteroni kinaho na tona akusa bubala afugo ngame wo borudungali ya magasa ya madunone comment ile kinanya pai anga pai de ata pe barete wala sungumi kin kushete ponduka bi kwa comment ndora ke ka agwa borna ke ka hi mwina chio na wo iboro ya magasa ya manga wale gogute oguranduze kino gane bera pisha boro le kana se dingo ke nani boro ye biko ye pangame ana frach papa so dungo kina it seems like ragang mangachi wananit ri dule Christina ne boy kumbali ya duna mshira na kumbali so agya pale minape fro no gule to me go pangame ogoro na ke ka pa kini ame nani bo nani sunge bena pisha borole culture is a culture ako te culture ho yamanga boro kite iya bu culture na manga aboro na ki bobore culture dungani aja boro dunga gine dungani bobore culture dungani umonika ngani ata kwa kitu nego pangame mai daga alengo fa borote so bezi kuchi wapa na ajihe ngame inaraka na kumbali uli amashake nidu kina dagwatio uche kada chini last week ngame I think ukunika jo kura evidence beli chikin kuni decide ngame kajio kanuni ku policio badu kugene wailia kwandu neni ku policio kandu neni bangiri gene aboro tambali atakulili kini segeli kini manjapa kuchini yani it's a lot of embarrassment on dule on moino ani ngabo iya boro naida integrity ne so chipotoni kaiza boro dungame urungo boro ngamo limo chote still munaida iliso anje ngo kupanki nikakusaro abo natamboye kuliro kaase sengaro na japaya
Uyando kada polisi yo kindu kini frayo. So chiki da wale ngame tabana. Tezi kupaya da kutini polisi yo. Kini iga kukoro yo. I think amukamba kada. So ya gwali kagayi mkukoro yo. Bezu kupane ajihe. Na evidence yake japani. Yu ilikitono kasuka bibilia. Kwa itono kasuka. Ikini tiri kini zuboneli kumisheshpayo. Weye zuboneli kumisheshpayo. Kalas. Mboniki. Kini jionge. So ane inongote yinipone mwenye. Hal. Ria kurapa hero kwa social media na ria commit suicide. So kumeme padu ane ngaume. Regardless of what family yena bodu nuko kazaba ngaume pa kumbadi chili ria manga dawa ogwa pali no bodu nuko. Borompona rengo beni. She did not deserve to die. Period. Na bubu ya pa no bodu nuko le mangi hele. But Chad lenga free likite. So gumonika runa nikini yawe lia ma deserve he. Gumona ako bormali ngamut. So Kambokia ne nataka welcome Gani musician, Magari musician, Betty, Tony, kama ika jonya na ne mwino ngame to issue le tinga very catchy frani na barani buko. Na especially on ngade. Na kuchua mi afra na one afra, I can see the emotion on your faces. Or no boron buko. Upari mo joro nikale. So tigere bole mera kubo we transfer or introduce mo trofa agwa go me no bira awale. Then muko karanga pa Tony chipaji pa na afra tona domestic violence tamai. Whenever Vogara. Kwani po gara. Chima emba tambaye chipakaya mbale aleme. Limwelenga biti Tony. Beatrice Anthony Mongu ina emba pachibibyanga biti Tony. Sorry chipaji fugorele. Vugulenga fugo sengaga vugana. Fugo sengaga confusion. Yeah, wakina guana peli miye late and sorry chipake late apani mange wadora gonzengo ninja gani busy uru. Kaya yale ngo ani frachi poku padu bomana akumana ade. Kayugo onwai ada ambuku kiri. Kayale manga kakusogu fugo yo kuchugu extend go guyambu kutini ya. Mirenge kajamini wisongo kene minga biti. Rose diore uri bubadu. Kali jengbare lirimbe kajani kuro urani bese werenge ka fuwe chipojiwe. Chipakayugo pagani rungo ba kumba. Hokumba mangani. Ina upload. Hode amanga ani. Mimi ngo ya consider ni ro community te me ayanga yawe guperia manje wogona penga evidence na gwapa ye bieberi andune libuli serious wene pa ongo gulogo sante homaja de ne wala homaja kumbani monaja boroni yero kula community kia ya sono shini kia na kurasona sahe kia modu ndika seni ni ye kuchugu sungono gura kango gumaida a Mieno ngongame sungo na araka kuchigupa maida a. China andu bole kinji kinaroga pata kinaroga senga ete. Agene kino hokamu bie niliro yongame. Giborori ya sono shiniki ya masona akia. Mundu andu kejeni mulika raboni araba. Aninga ada anaraba kumba araba katingeni vura sona foruvuru. Kani vura dunga susono boro foruvuru. But then anaspekta kumba mwengi kina ofrani. Aborona yengi chingmatunga Eva na Adam. Kani consider chirani nga aborenga paruru bolo hochini ubusante. Ono gagini guni inga pai kishishi gaguni inga pai. Lengbe ibambia kuchini. Wakinono ni ayaga mboli buku na yawe guni na inga nga. Rogo gani rakaya ni dunga bomba taboro kabambia. Gini guni ipi kabambia kuchini. Gini guni ipi ka jambia kuchini. Gini guni nebianga lengonga gani ke jingambia kuchini ya. Gu imshile chini bakale ana fura gugana na shi chipo go gude nga ulia da gude ya kushiyo kinagani aburiki kushiyo kurogo ai radio kia ulia da gude pesa ngbafa kumba ya repa buri ya manga gire ani dulele na na abura Azande live talk show ana ino go waya na concludete
misungo sunga reka je gupoyo ni kagumba anyerenga wuri aba kumba na nagbia aborki na hona daga tuya daga kini baby kini gihaja mina sungo kusano wakena kusungo ni kusaya ani jenga ga kura aboro opinions kayena ngo yini paireng be chipaga pio yawe kumboli anja da terezi wala shinikeda mi ino ngo wen ngate mi adu toni na ambusa so mi adu ngana bakari paka karga ate ani dundu ko gani join the responsibility do kayeno gini wene education kan fefu gani community chiparo gatise chipa hipai chipa ino kaje ino gupairo goliro yongame goborondu mo kajeni apaki no mo bingoro gara kaya mo kabie bambiko ya sono shinikia sono shirokia kamba Tamba beti. Sister nako, usanga meda kasanga nani, chinga very deep, onino bono duko mi adon karanga patch papa ngutuko. Pajule na mana naume, example dule tabani, ogwa borona asenga, evidence kina, comment kina ho, chigu post kana posti hai. Anaba ngawe wapani mwendu wagure, especially, pakupangaga, pakubakuru kuchidogu de wala de. Munepa ngawe aboru suwe kimengu do gudere wala gudere ngawe yani gugwele boru gugani forever. Ano anidule nga kumba sa ngawe na manga. Munepanga kumana nka mobuse chugu de garani nga 14 years. Kumano nan kisti sumuna kurate. De kidu kina deni koroya. Na gwa pale yani anamanga dunga apart. But community wala society asa ngarane wala ya mangarane wa ya mangade. Gini paidu gipana manga chini. While and fido rogo 21st century. Sisa nako mukaraga pa shopa. Tamba fugusana hene. Mata te humenaga bangre be gira. Bambiko gude wuri boro dungari. Wuri boro du na anga kineli jakumba nga kineli de wuri boro du nga kineli wuri de wuri boro du nga kineli na wuri mbali ya du nga kineli me nongo gini podu akumba bero gupachine nga de nga pandura katayo a de inga kumbo de beshi sunge chinita me nongo da nafusia da fa kumba ruksa fa kumba ine ma de ine woshira de te kumba na gbali kirara na tamero kira na zigino na ba kina kuliro mukuji nejo kina kuporo kira karaka me nongo gindu igira ga de chinite boya funga ruksa fu ya boro mujitoro boro paete ingapa andun ko nga boro ingapa shale nga karieki wogu karieki tere boro hane meduna evidence beni kanyawe oni nga fere me kudeki na beri no gudengami mena kagwali ke mochile papa kumba wara papa barangba kumba no ndura kaliki no kamiraki chininga owule na da gupanga miraki bana kuragwana gukarane lirenga gazemi kichinda kinawo kiraka yo ningalenga kuragwana kashingyame ogwali asukani bubulere there was some internal bleeding nasa kupanga lisukuni bubulere de nebi kubaya ga dawa ngbali keli ambulie ke mochili na kashinge wale limi kujimo kina kono mangi heki ni kafo fuli limbulie ke jeli ka kumbali ngwa mebombi ko bungwa nga amizangalia zanga dunduko chipapa gine duwa okawirani amanga pa yani kashinge kuraboro kedu kimiro ikakura ngbatungo dukia lakini kenanji kiligamu kulero nizande wamo kamangaro uru menongo wali dupo woshiro nya wale biete yamu po woshiro nga emili papa kura kumbakia no gubangi saweli mboro likise ginole no go gudengo go yangero foyo kumada na kangero foyo berebe papa gine dudu igirati ngame kina de ni mangi pani gbobole ikya kumbo de du yimili imo boro hale karu ke kya me mboli afuru kusafuru ne ma boro na shina Azande nga kwatate Azande yena ni kusa
minero go bakale family nga walidu mie bingo ni rogo urusa iki atitanga kumba kwa tachitanga deya iki awe gutameni na diole kumboli eteria nina maro gade na nina maja kumba iki duti korobia tabiama rogo urusa mi agenga nga yatakota chipagine dugunyo musenga gani nga Azande neliso anaturachini kusa chiposhina aboro jaro na manga pamuyombo aboro imeni sande iki furgute furi iki zahechini kaka woli wena wabali akondo boji akondo wakanya ereji dungeli chipopagine sharunga te banyenye kipodunga hamieno ngo mwakali aduchi ungarme mwakali na ngera behete bangirani goti kupangali mburu kuchiwa gude zegino limbo gude gukumbale raka kwa kinachini kunuka haraka Kenya gunjiko ngaga moze nandu kinji kani yawe kanje yekechituro mukechikuro tuwe kubonikia hange yekechibero mukechikura bero kubonikia bombe ko gukumbale nchiko kuna nga ale aderu akadube ko webieta biam ginduga kwa agira nga chineke na gari ke girabe ginduko ko wiranya amangaro chini sande kyame dawule mugene mandungba sharungate ani hali ngatirani karaka wale ndwe ngegine na wuliboro dumo yenele kukoro avre bini vungu yokinasa bini kike shiro kikike mayangana mede du jale du bunga bate ani kisoneni da pe wo wore mimile mani zanga dunduko da pe wo nakashinge mbali amangara karo niro kunelite mun hajeli ngwa me yani mun kaje ko ngwa me yani ke bigu panga gudele kikambu bangi se wilisa no gukuro gudeli angere foyo mie nongote katoroli nyashi na kura shikuru kukpoko gukumbale kashimbawa yani bonye kipodu aro dungogu na kagonga ngoduranya bombiko washe mangi miki chingi pamvra ni anida magara itewe shamanga kwa Azande te shamangi kinanu amefurana meleli chisende chilimo gufugonga yamuse chilimo gufugonga rogachise ngaro gachise do no taro go devroni ni miya ni sabe ni wosho ni posho wagule tipapa gina chodo haro go chilimo oni buya ambo kere kikire kiniseyo de wuli boro dumun kama ngani huru tipapa gina meya ngame go pale mangere ngo chinite woreli soyote mengo gupakwa mangere ilisoyote nyamuse yote kandara bipa ya cha kumbanga bipa kumbangeli guli ile shori kashingeli dunaka bera lya borodu nga kumba bati bera yango emiranye mod ngatunga guli ile dodunaka ida karakanani mamire kinisane yake mie bingo borone pimbata bera kanisanite bati kemiki jada gida wuringa kina wuri Azande dada ti bishe kibe gupanga gali mokumba makoro kala mfare kyake Tambai nengo setan. kafra wate igira harogole gobane gude le boro na le ngongbo ni ke imo borote boro na le ngongbo ni kaso gupanga boro imichinite ani dundu kongore kireki aboro hobora furugute ni foro no nyomuse majaja gurugute ya foro ko woshiro akere mu kitchen kazereda mieno ngome yasa kia wate tamba Tambai nako. Kozia mama kia wa nako ni fura. Tipo ogwa aboro na pe bobole fugo boli ngawe wo lia no sunga na donga kumba go gute lia manga dawa kali no mungi dawa ngali lia maro ga kumanga kam au yo bes na fra bok bone boli ele ka funga we chance for mo franga for wa boro directly o gyo na mumma ngalo gyo na yawe ili zatu yani ya matiza rukoipi ya mamanga go bone apa gini fogo kampenga for wa boro iki gara awale chikile bana fama wala wa ni ke ka jam ke be go problem so Yeah, Emmanuel Bakari Tamba and
Wini na matoka dongo apai nga Rose. Bichi ni mataka dongo apai. Mini pe hamatano chigit na pai. Mini pe kiamwe gani aboro koro yo no boyo. Nenga me kana Azande land yo te debe kana Afrika yo. Inabda hanga me gumoduna renge ka fresh pogupanga relationship affairs. You must be in marriage for 10 years, 15 years. Nikando kumbatayo muduna nango beroka fresh pogupanga ga relationship affairs. Fozia. Adwanga na mongani ya. Adwanga. Fozia. Yeah, yambura Yes. tibani kapepa marriage kana rogili gbure. Akuma kuri kiru ke ya jangara bite. Adangani ka fresh. Yeah, ni maino. Sungo birumuru agurani sungo kole. Ani duner birumuru waru. So yeah, tamba hasi sabeti. Dungu apai kina hona manga rogo ina community yo. Abora understanding hanga gini hedunga health relationship yeah. Yeah, no gini nga health relationship te. Dungu rani kana ho. Aida akuma sorry to interrupt you. Bini samaronga agwa boro na kusa bobole fugole mukaraga pa fiyo directly and moy na ngame yes in relationship yada mukaraga shudumi andu kutinena. So rogo relationship yo na ba hodun ko gwa pana manga rogo koro na manga roga koro na ba hodun ko ni basasa boro ho hini gin he na manga rogo koro nganete gin he na ko gu dere gu dog dere gu ri na ne gu kwara ne rini manjo kwa para ne no hote ina yana mena ngua ri kibe ngua ri adunga na kare na manyungua ye ga evidence be ngari ri arana dungwa kuma ri manjo wari ki manjo wara do deserve ka ki chipagane inga pai dabere kana kwa bro na manji kare gbogbo ni mengi apai bien rogo zegino yo do ana bini kyama imo ni midani yo kyama no ni kusabe kupanga mwe ni na gbogbo ni mengi apa sister Rose na mapeka ha akuma na mangara ninga de na liko gbogbo ni mengi apa ngamwe ni natuna ngawa muni jini ora woni ni jiro ni natuna kara na mo chinamu chichitaro watama kura digaranga kupanga gagere ka kawiro dufuni ngaizi ni nandu zapneni for chipeli monga ga chipoguri monga inyaja kumangamo ina ya manga sutura sambaronga sutura maidanga for the sake of ngamana kusonka samsoviro mukuni nyaro kugbana relationship yo chikini vunduliro yo mukuna kama ngabana pai lakini kinani modene ka kura kwaliyo kinani modene ka pehenga kala sini du ngana gbere ina guborna ngabana pai hono mo chama nga de oguni na mangiro na nana sagu ngoduro le shimo nji gbugba na pare borone ka fresh pahate limarani nga de kono gwana manga ha shina gba kwalyo meni jani gba biye nyame akuma ne himarani nga ketiri lakini anshika nga de kani imi kuma kana sali marani kida mongotunu akumba na manga dungwa apai kini mwengi wenyo linga banambara dabira yeso kwa nyame de ye foko ke ko jongo ko na wene fonze moro mashado rogo religion ya aborokini kani bichi mana ko ya kare gbagbana de dungali gbagbana na manja pangali linga banambara lini wakai kan bidana yeso gina kwa omiru gumo duyo lize gino na manga pobori na manga gbagbana paya musoli nambia borhono sana soli nambia ngakare banambara gana yeso gini borona soli nambia agwa borochana ngakara na bichanga rura borobora songoli nambia tabuko mani bana gudu potoro bana ngamo zata karenga poma songoli nambia wori du gini jiko bisha rba ngame yimi abana baraka shidongoli adunga kare bana bara muhe himbini ngamwe dafti kana chiri gbegbana panga kandu nini ko midani yo kandu ko wori ina wori chipagine gine lyo monje go relationship munene ngasha mwanga sinyana matom karake buri boro nindo aya borhine ngame relationship amana singe forote let this person go their way and you go your way uparkin shiko ni uli guru so wainga paduro go ngo gbegbana mengi apadu berani poro yo ngame ya droja na mana so itaro denga hete froninga kawirani nga uli azan ngape heri gidamon ani froninga de ani besinga kanyame ina mranga toy
ina jar bes ki mena koro ko yuzro kai stamel ro mugtadanga fi hala batal iki baro ko bini yo ko rabolo ki yani ki tabare ngam singe trobele singe trane beran yani nyom se ho ona fe frani te bia wenga we ade bero koronga biata ade koro bero nga biata biama pues mozaki monona yaka gana na rwando shadonga ho matandu ni the more masona the more gama masol sazera yamu wa munkara me yanga yo mena wala ta kiyo na bare ta maka da ko gidi duna na ngawuri da gude majiri ko koro mo mazara ta gin ham kam ngalo gude ana da ka bana pata no pasanga ana da kama akwai ran da kama chonga nga champion kiro ga da nga sita ko koro iya mi dunin ya kumba mi ne yo bare nga kida but mo feel mo ga ya need saba hadu ko te ni ta kan ya cha wundu ko ndo sirwa do ko to boro duna igira mba ani nga banambara. These are the things that we really need to know. Kahume adunga chronga kumba karo ga de we na bieta ya mujini sango guni mukani sungu mukumeja chro then guru muri potro ne kadu ne ngai mukundo chro orikundo chro ni zereji ona kaje chawre bieta bia ma mukuta da chigine duno na mukundo da kya mona bena ngai undo chiniwe uri da gude maro ga kamana ko ini ko undo chwe poto borodu bugayu mama majeri ona ala kaneni oni le kitana kaneni to ona mwene shino ne likime na ngako mamia do matanga na boro ko do yako ani kara ka ko no guri andi na kanu ka binza ye muna manga chronga mun nge champion pinde yeno gurire kam bi guri masi ayi mu kiye ne na koro kam bi boni sugu wori mu kiye ne na koro so pange ino panga manga champion no please ani stop panga violence organic community yo kese dingo kara kanga wa aboro kese dingo ka bananga de wirani tisa de ka bana de wirani baden ani ashgane kaman ani kese dikambo go panga gangua apa kurane ni gorogo ngame oyo kanana ja dawa ko on hespo panga me albitani gbari kini orona ni we ni jiguda wara kambe fake orona ha kampala yo kinde yuzo yo by the time ne ka ga koro yo apa ma zezero ko mo ko dawa ma sabeni tambakozia kweli ka ndio kwa topic anaye ka fresh papa minara kama pata kutugugu pa fozia ni pera gisana samia sana hena ningave ri aropa ngba gene kimo henga bonumboronga ri onye koro ne mingba marate adana bili linirana akumba sa we barangba daria je karo no gwa kumbale no yedunduko mina hokanga pate michimina pe wadwe ogwa boro no yare mebe borongo ngalire isana nga choke gininga pa ya manga haya sinogari ngwa na kaisa goyo chini apa wembu mefo gwa boro na singali kyame kaliye kwepi borongo odu bonamboro ngali kaliye kwepi da yati borongo ni karana kumba na bana nani gusino ngwari galinga pa aiki yon wa kishishi goyo isana cheno gusana eduweri bamko Bible mi akida na yawe kamumbu ngangwo bongiro yo kandu kakuso wulimvo bongiri kwaro yo ya Tambai beti milike foro mifunga chance fumasia toni babike ya pale tina birani nga kumba ogoro nga kuma ne birani awle please liki kina hom ani mama ya ha amuduna ambaro ono sedinka joining ngara bambo gipana frali pa hale. It's a very important topic paiduna fudara na fudara ona jia hango mbodera ni wa yafra na kina borononga paidu chada anto na kafali papa ke big solution papa masia pakina ho nato na kamangarani wado ane beti ni kai forum mukaranga patro ko pare toni ngawe iyo kupana manga Azande ogurandizo igine wachindo nga anada ka prachi papa ma dani on prachi papa oni bera kawajate on dole wana mama yani okay ododo ngani che no ani sumkono ki disappear kia anada ka frock chikago apana mako Azande wo ogiole bongri ya mago ko boromi ya dage ya borobale wete ani mwengi wache ya jama masia mtu wa boro na kusa kukuna fogo le franya yani chida wala kanyawe anenga hapa Azande anenga piwa Azande belete chino panga anizegio hii dudunga 100% na Azande duna haki beyo duna anibeo so masia kinibiti jipari gini fogo kamkaraga fogo mata wa boro na kusa kukuna fogo le franya Pata mipehe nga bena anchi yote na pe wale kambogu Azande ngame kwa boro na
ogudule bena chiyote mina pa chidu ngame mina senga aboro but mina pehe bombi ko gupanga wadwani ne aboro dundu ko sante aboro ni bakiakia ya ma sono chogwa rukute dukia miki sono chogwa rukute dukia gimanga pachia kia chimanga tena manga mina manga gimi apa kina kuchugwa rukute mi asono tini aboro no bedun ko na manga apa kina kuchugwa rukute ya sono tini gwingo gwe na parakarani batani kidudun ko nga aboro sa kati doa wele ngame poyani kono naira ka parakarani chu gani heritage weli ya batkarani weli ana sononi na anada ka maintain gupangame ana vure ye kono ogwa padu ku namanga ku poroyo gani kono sani kinji nani bombi ko aboroke na yo mie moinonye agumane kenayo kinji mie yengo kono na agumane ndukote agumane kenayo mina ndo ko ti yare gbo kibi ogwa buru mie ni ani kisumuno iki mbili budara kingbatira bombi ko gupangame mina maintain gani relationship da gbatirane bombi ko mie bangiri agonga chiyote so ogwa boro na pegu pangame ane ye kono ana watado ani dikena bena pisha boro watado ane kama ngipalele mikupa mi ada ka penga bena chiyote bombi ko gupangame gurego do abora duna gupanga monada ka kura kuzejo monada ka nduka woli kapaka kura kuzejo gwa padulele abora na fa gute frani ngame oni nduka nduka woli kapaka e kasuno suboniri ngala okay this is a very good advice Iya ka ondu ka wuri kapa ke ka no sogoni lingara guwena pango guduyo onki na nchipo pangame ni son ka sono sagani rago chidu anyana wuri rogu pangame kura pake na ho anada gu pangame ka frati papa ka address na mangara na mbusara ni koy anga chambo sanga kwa bodu koy te na mbusara ni no dundu ko bomko kwa padu yetin nunga hannejo ranijo anakwara ke ha para apono bodun ko wapa aborandu koyo rogoyo kina ha anandu rogoyo ti wakanya ani no du rogo basa rogo dwe sanga garungo naga jingo no apono bodun tidu wele anare manga ka kuso gupanga paigba batirani ani kini asaji gupanga me monaka bataki no guboro du tutunu mukuni tenwinza garo kinyame japana mangale ni du chamanga bambikoni ani asaji kai no gupangame aburu no bedun ko minene ni pehere aburu no bedun ko ni basasa gupaya ameka idanga na niangame wa ban saboro sani monjipa mukuni dihe kini yame jaboro no bedun ko ina manga kina giban sabare I don't agree with that bombiko gupangame kwa aburu kina ho na mandusuru ngatunga po gudulele ono ge park ge choice kidungame wa minandu suru yani mikibi panga chondongalete mikini jindre jana mikini mbugu dengani ne bomko gupangame gugando muporo watadu gani yemse chafungo ndo fulani te ta mongo gupate mumbuni oni parakaro gupazale dayo mani bini jana mu gufusana afafuni chingo guyanga da bene pai yani ka advocate papa gupangame chidu dagbatirani anyengo gupangame mundu kana paye sijaro ali yangame gudengalile mi amandu mikindwe bikunjiro mukubikunjile minika jara wale kini nduka kaura rokotiro bangili jana watadu kanuna wakini mweno bangili jana kapoye siro minika benefit rogoyo ani sana ngatirani wo so niko gupangame siro nga kumbana manga gupare arugude koroyote ya aruga ngarote bombiko gumongo ya aruguro guboro nasono pawe na arugude malanga kamanga pawo gulete dungo apana na manga renjani kamanga ka na pokia na ngindo kana burko me no go yar ka gusa gurugute nga burko wete exactly so tikini dawa ngame na manga paro ugeme ngame iya modudule na manyugo pare sangana hadulele mundo awli ndo manyugo pae nika sogu panga boro imi nika sogu panga boro no kan kambira kare hekini pi ikini ali ha wali kulironga modu imi gibole then gurenga ga manga podu ali ambatunga powo gudulele so gwedu hamiada ka frat pa ngame ani binga gipadu mangile nikia pa gini he wuli kyani he rogoyo na gini he renjani ka dia ha rogoyo ka maya hani yugo pafu ogurani naraka kinji bombiko gbana koragba
kana ajirani dulere ani na barani dunduko wala mu Australia yo mu America yo mu Canada yo mu wali responsibility on na bero renbe mu kamanga ha ka rugo guboro ngoguni renbe mu ka rugo ni pogo pangame ni kuru ni ruboro kani mo ingo ngatunga pogure ya gipadulere ani ni aparo goyo ngame ani wuri kinga gini pa wuri kyani hero goyo ngagbana he gini pa bia ni hero goyo ani kini ruho ka ruga gani aboro poro ka fu arugute fu gani ogude na ngatunga pogo gidulere pogo pangame kati mo ingo gbana korabaya. That's why dugu patini ngame saka pani duho ikifu zahe ti pogo pangame gipadulere kati mo ingo ya gbana koraba ka mtebi ni ye mukumene upanga gipana mo nyinonane tidulere tidu zahe kidu ani kini ndo anani gani sunjedu gani responsibility na barani wadwa ne dunduko ka yugo pai nga wene pa fa boro na ka fugu panga gugurugu tedu ni wene rimbe ko undoro ka chavurunga ko undoro ya boro kana chiro chini ko undani ana yengo mane ka jati wo kenyame akawirani na mangawere dewirani na mangawere ani nga akumbogude ogurani kina nga rurwa boro ogurani kina anja nga rurwa boro ya. So gusana ya mina sama chile na ni game. Gusana ya mina sama chile na ni name. Ogurani senga rurwa da gude na rurwa kumba. Gine hedo ono bingo chironi senga rurwa boro kiro go chironi che ani bikpia pa beronia. Gine do changa chinia. Because anaka bikino gude kawirani do. So mina bisere no nga mingawe ne boro de wure kini bitiri nga ringawe ne boro gine he chedu we na boro ngemi we ne boro ngam gine ono bingo tranche kiro go trani ko yugo we ne pati che fa boro gine du kacha manga tinia so we ngame ngo ke ka bira trani ata na ulianza karani ngamodu otadu midu tima pakara so ani ye kawuri ka pa na ko yugo gu padu ni gbana madam birani na kona popo pangame bana koragba kaji pare mwengo ya kati mwengo ro balewe ya kati mwengere gini he wuri kyani he rogo payo wo dule ogwa para pehe kita pehe kita birili kini rubale kini pepano ngame lia disabunga ka pite ogwa padule apana bodunduko offside ngarupa ono gini he anaka ja harogoyo ni kiapa ko yugo hot pagbana koragba chipogu pangame ka gipangbatunga gipare kati mwingo beleweya sangame gupadu chipapa rogade dia dena ja kumba wona bichironi watadu ye bichiyoyo geye principal adukina ho ya geye paya dukina ho nangba chiyo kitangbatiko kini ngati ya rogo chiyo tin so chipogu pa maintain poge rogati se gurene bipoyo. And then Gwensa, Tani Bihengame, a jabore yaro go chill pagana pa, ina payanga, songa borada katiote. So gay secret engagement. Anike chipogule, anifunga chance kubeti, anike chipogule. Question ni dungani. So chinuwa, yeah, kanya sana yanga da point ngame. Gumeme paduro gipadure ngame. Ani franga gipanga ga domestic violence le. Tima danga very difficult. Tina gbataka gani society and then aboro go impact tinga gaha tina yekuli awira tinga very serious bombi go pangame monoka bi pangame karam kora banga da batile na jare ya go tina ka affect emotionally tina ka affect rogo dungwa payo go bakare binga gude ana batikara ene ka sona wereti gadaro gute na you know ni kanyame boroni dunga gbagbane boro mikini ya no re bere fu you at the same time no ni dunga gbagbane boro o gude kikurunga confused ikini sona wenga very confused ya sona ngana rugutete and then when ka mera kanduka manga gbagbane payo ini kanya wuri masiodu wuri enokodu wuri betidu wuri rozudu nyamo gu image ledo anade ka ya hat paparterani mona vungo gude vunga then anidwa kan maintain kupangame. This is a very serious matter and do can fracture papa haki address head so pangame bana koragba ke wirani sononga yake no bang sa example le belewe kanduna ni kumbata ya tamba masia tamba Betty kanya mona jame me bingoro no fali notice so mimi nge panonga te amsho mona jame ina bingole te okay
Yes, agwapai Ana masya biro ni bila peke. ting. Beti. Ya, agwapa masya ni peke hele. Paidu kapelengo, paidu na fuda na fuda. Osungani ane majority of waburudu zegino. Yani maybe ni grogo ani ko songo kakenga waraga po bokindo. Kina bokindo seri kumangale hala ni ngazande wala ni ngazande belewete. Niko kufunga waraga prani kya mloguro ni akazande bele monite. Niko paidu kima danga ni ngamushira. Wo pani dungame da organized community, organized society ani prach papa. Ogurandize gino. Anada ka prach papa senge. O gurundule koni bena pishaboro. Ona mau sige choronite. So Betty, kipa sana sene mi masiana ne kakaraga foro na ukora sana hebale we ngame. Beso kwa pamangi na ba mangiride. Bono ho sungo sande wale kanji arogoyo wene ngai ngame. Okay. Ipa mangiride no ko bormo ipia wale. Shina za da dongo kupangaga nyumuse na inawe empathy, sympathy na empathy rogo pazande. Inawe nungu kaduna nungu kubwa nunga kaduna munga kubwa. Wewe ni cha Azande ngo ni nunguro. Yes, kaduna munga kwabo, especially bugoroki. Yani kabipanga aborona fra kini sengeli borgureki aborona fra bubane bari. Ya muchinaza ndedu wala azande magairo gini ponzulu na manga. Tambwa. Bakare tamba yagi mi bakara aboro ko pisha aboro yo ta ayimia sana hewe mika karaga pachi pa ha. Mobile bugore kerenga munako tambara obere frani. Yo ka mi pehe ba mi ko binika fafu. Allow me to speak. Okay. Okay. Yes. Judgment belongs to God, and it is only Him alone. We should wait for that time. And pijugule gwanga ga sarang manga. Shinika yegochie. Gusa nika sarang manga bow. Gusarang manga nika yego kulirani. Kana dunga ga carefully. Ani ni gini payana sarang manga chipa a. Na gini payana fra chipa a. Ani ni nga nga aboro. Wakano gumini pembata ani nga aboro inga pai. Kachadunga bambiko limo Yesu ya guranaida kuchi Yesu. Bono osadu ni rulunita. Wakinagu my sister Rose ni gumba African algo Bible dunga aboringa pai du kinayo. Understand? Ono kashina dobo miko gamboli mbupaya. Naga kukido chipaka ye bare kasarang mangaya. Kakura aborinire kingo kadachi 30 years, kadachi 40 years na guapate. Gurenga number 1. Number 2. Senior pe kuraba weni pangame. Yana consult ni kanduka uri kapasayo. Yana fa guidance fio indu ogrondu sayo onindu kasarang banga ondu ka wuri kapai ka waiko ni undogoni lingara kusano. You understand? Kami nenge ngoro ni temeno ngoniru kaseleti kinare da baburu Afrika note aborokino na manga chipa agurani duku mbibi bi aborno bigwa aborduku wo pisha aboroyo ngawe gay level balena gante, because in most cases wakura kuma pe frani UK or US yo aninga already oriented kuchigura kanga ke pisha borno nga kena borno keni usra borno wayam William Masiawe wala Willy Dulimo ko ngada Samson Masia ya ni consulta borike on do quite pakason sogoni ringara garenga topic for another day onika taya berono kuchunwa sono chon gani ringara gairu fugo ona fengboronio fugo ona fengboronio honi bimo muningo ni fu gini wuri paingo gona touch nga zeji gorogoli ngara zande ngogo nga tangible ngogo ikama bayani mechini if you wanna consult whether you did not consult, you go for personal pleasure. You went there to raise your kids. Onoka you go, Franny. When go kura pa kino chada mota pehe. Kini my example. You understand? Wana suwane. Kini kini branch pa mona sabat. Anandu kurogora gunga bari. Central something. Yodo bakarera goni aborno manga iris aborno manga gini gurenga abari a community from abroad. They did it to their community. Kinagwa abordu sayna sagwa oguranduna no nelira nyon kya ani bare kupanga ona beranga oninga pishaboro engani te kanja onini oninga partner gani. Let's be together. When you talk, put it in action, please. Stop exaggerating things like being abroad is not a gateway to heaven.
Okay. Kanja oni ne no ngaki narani duno anisa. Then you may only wuri pag me oni mangenga ani dusake. Koni mango troni ngawe ani duno gini ona da ka exaggerate. Gini ona da ka ani yetipa kura pake gini he ona da ka exaggerate ngani naraka ko pishabar doesn't make any sense to you. Wa manyare ko Africa no magbabu babor. Magbabu babor mo do zomba ko proyore yan ko biro. Bam ko you felt you are different. Okay? Ana yengo spogu pater. Ona fra frang borneo. Me personally, I really like that. Me my dani fra. Hono kaboro. Asa dingo kabita kulia kure ni bomi ko ni nara karukure mbikia ya. Ani fra wenengai. Ani echipa kura pakia. Mufrana evidence. Mufrana example. We are always going to clap for you. Krogan kotenga ga musician. Akoroni ayembo angotunga du. Wapisha boro yo. Australia, UK. US ono mwingi wanani ngangwa tunga Azande ono katango drone for na panga on ko pisha boro wadoni ni watching akoronya yembuga ya bibedu ko menga mite bam ko mitabinga biatego yana tuna biamba tana fare. It's okay, think about it and put it as a topic for another day. Ko nya bera chiranite bera chironite ko and you kado berlina nyoya bam ko ana beranga oninga superior, you know, and kini baranga ni na yesano aninga okay, you understand. Kurade yeki de kandu kunzarayo kini duka bigu panganya wali anduka corporate na boro chama ngba abrukini jiri ni kare guri neli na dunga na boro nga une ko pisha boro yo ya sarika mwanya angawe ne ko pisha boro gumone ekichi kuvuru aboro kyani ni ana duki noroni ene ya cha kuvuri yo. This is an example. Close it and you open it for another day. Put me as part of that, the discussion. That's number one. Number two. Betty, just a point of. Excuse me. Yeah. Let me just interject. Mera kama clarification. Imega clarification for all. I understand what you say. I think you missed our point. I did not miss anything. You asked. Yeah, let me just do some clarification. And he called us who live in Africa. You understand? No. I think you missed the point. Betty, I did not miss it. No, you did. Mujingale. Let me just clarify to you, okay? Bukama penga evidence ile. Masia mungu kora gu inare gu sura na mwenye kama wana frana ni gugolo tipo gwa buriya kushio kurogo ina kipotre yonga ya pesa ngba fa kumba. Okay. Mina manga clarification for all. Let me just try to do clarification. I will give you time. Ona dani fukina ngbaranio. Gide kire gini pana da kamanga chipoli. Kanja gali lengo du, kanja gali gali inga paidi bomko ke ijaji nga kangbate. You know, she is not there to defend herself. Agwaborika defending agwaboringa closer witnesses. You understand? Ina ya mero gati senga for worse for better. Kamu bianga chanunga wenenga ito wakina kukura uli narani pe mujigu boro riki gashini kusai. Oni iningo mwai uli azaninga adegude ambu tipa ka ja kumbanga gazande. Oni iningo Oni iningo gin anambira akini sungu kulia gwini azande apenga ina bateri gbagbanera goko sungoli ani sunguli ko gbagbanera golili bina ke rumburani mambura. Oni iningo wana hipa. So mustananga gusana yamuna raka sana afare. Okay. Kusana mina raka kama clarification for ngame go upani tehengame. Wana mwe announcements na nikimwe condolence pa gumerani neki yebiore na gudale. Bagbana kuga majani aboro kitona kasenga ngame. Very unfortunately, me I don't online to me okay, that's why you missed the point. You see, sometimes it's good to follow up. But the response from senior brother Samson calling his own himself community that we don't have, you know, this is not the way to go, guys. Okay. Me singa forgot it. So muzere singa bodoro because hana franina singa we missed the point here. We don't understand. No. Yeah. Okay. Kala kupunga chance pare. Community kono. A community akijio kuzegyo. Yeah. Okay. You that
Okay, me paying for let me tell you this. Our papa mono bodu kore. Yes, in other topic, maybe another day, you're right. But upameda kape foro ngame ogurani neye kuzegino. All right? Especially, What is the I'm talking topic on my for behalf. today? Please, this topic is not going to catch. Bring the No, topic no, for today. are you going to give me chance to clarify? You ask me a question. That's how we need Okay. to talk. I gave you Okay, sir. chance. Why can't you give me Okay, sir. chance? I'm giving Okay, you that, sir. exactly. So, you could be right in some other day. Okay? Wana tona kafrane, borohon na afrono uko, wala nize gino. Faido. Ima senga atu senga hekino kekenyo ho. We will get to, I'll send you the evidence. Okay? Later on, milikaki da kwa evidence ile phone. Neje chipakina kupaye ngaga borohumu tire. Abora tona kasese ngara nuze gino ngawe. Ododunga ngada kafra chipa kupaye. I will send you the evidence. Mumwe na ranwane ngani ngabora LTS. Ana gbanga gbana paye kwate. Because we are very legit media platform. Awapanga ka yana apa rumo sele no. Ogwapa na peka no borundo ko, that's completely wrong. Bono hosunga ne kinya me kamongo ko ngani ko boromu note. No, that's not the point. So I don't know where you get that information from. I want to clarify. But I hope you will reframe your Samson statement just said that. because no. Let me finish. You need to reframe that statement. Bono ho do no kozegi note. I will put it clear to you. Maybe He came and he was hiding from their colleagues. yeah. So let me tell you this. Nduge koyo, homeanuni koyo. It's not. I'm not going there as a public. I'm going there as for my family. All right. Yes, exactly. Are we not your So family? that's a personal visit. So you should not bring it to a public thing. I will be clear with you. And when I go there, it's for my family. I don't go there for public. So family ka pay for. And gupamasi adipehe masia ni yawe ogwa boro na yawe oguranduze gino anina haki berani ka frach pago apadu koro ya aboro dunga yo de hachiote kuna yanga aboro no kwedu kote kuni yawe specific people go ogwa boro na yafra na yawe kani franga chipago apana manga gani community ya bemiko kanga anaraka zegi Agua boroduko boromu na bena boromu liyo na franga. exactly. So I think you misunderstood a point here. Chino upamina na kama clarification for shpapaha. So regardless of wapale, now kurale, na yena topic here, ani pranga chpapaha. I like the fire you brought. And Betty, I'm going to invite you. Let's challenge ourselves here. I'm going to invite you. I will arrange a topic and then I'm pranga chpapaha. After all, the last time you invited me here was to embarrass me. The last time I was invited to Azande's live talk show was to embarrass me. On the expense of my embarrassment to uplift others. I've never been here for very long for how you embarrassed me when I was in Khartoum. I will bring that topic. So to give you a free range that day. Today's topic, okay? Please, I beg you, sorry for but everything. make sure you come. Okay, please. I will do that. All right? I will do that. Make sure you come. Don't hide. I'm telling you. So make sure you come. Please. Okay. Roger and Betty, let's come back to the topic. So let's go back to our topic. So we sana himini sana ona ni ngawe. Based on the na magare no bodun kole. All right? Borodule maki azana dunga kwa borodun anunga chiyo. Iya mushinaza ndunga ni nga borodule ki. Abronso kini ka afra bubana ka peka bubana pa bara ni publicly. Shinaza ndu wala shinaza ndo machange. Chiyo kusana we sana himini sana ona. Oni sanale nani kwezi. Gupakine kama ngawe. China depend kuchingbo dusenga gaboro. Animara karogo aninga Azande another different cultures nga gaboro. Yan immediately ana bikura vovo shino. Anaja hakogo mekito naka practice. Mie nongote watadu cha dumbata no rogo shina Azande animala batingani uli sono toni kida sono boni. Gule mika mohombo pa be me no ka karaga nzunzu pa chipa watadu shina Azande nzunzu dola dunga me. Denji kuchuru muimini emo lengo kumbanji kuchuru muimini emo watadu mutumba ni atumba na gani ahe kida zogoni koyo mo bini koni yao gule dimi ke no kakaraga pachi pa ono kapeki na boro lengo
ai gwenandu koidu ka torture de men yani ka abuse ga de mental status na gani ka abuse gani emotion ka abuse any kind of abuse towards each other is really chinga ba gbogbori pai ka chini dunga cha dunga ro community nga gazani te kinoronia ana fra kwa pisha borani kini franole ania sedi kashe krogo gani community ngawe kapai dunga woya kani mayingo pa woya bono ho sadu ro kanga ga boro beni keni jigara ka kureni kusaite raka na bahane ebe mboli kati gbane chiro ge gini mambo ko boro chini na ya ize gino le chini bakale cha atunanga na mote che jigongo na mote bukanganga gine atake na boro kukumba ana frati pa koro ninga kabirani wadoni kine wehane gini bipadu hona beranga achipa ko eda kwa imilie imo kona puta dawa ngbari wale na puta ha gure na banga ga kukaraga gari blood pressure na gwari gure na banga ga kukaraga gini uri pa nga guberengo on he ngoko kon mbingo korogo yo kima ingoko kusane kachibra dunga yejongo kojote kukaraga ga gupai kwada kuchini kajeri kanduneli kudagba boro chipo iwori gini gako benefit rogo wori kajeri ka expose li chipo imenge gako benefit rogo gini kwada ka achieve he chinga paiwon wala paiwon to ni aseringa asada na anya dukono gama nga hamwa kanindu anindu chipa chinga ona jana mieno ngote No, Anajalo wenenga. anajalo menanga. so kanja rogo community wala rogo shina boro he ho chinga boro yimi boro tavuro kina ani nga iti pase pa horo gombole njuko nga kama yimi ngo boro ya so ka ivura ka yawe human rights ya parchina banga wrong everything about what happened is really wrong and we can admit it but then what is step or which steps ana take it pa ukumbale ko duweri gin pa kwa karaga apati dishidori dani kaja responsibility nga gawiri wala ego gudere angere foyo kazunga gikaraga pare charang bangate oni fukura sana hebole wake milenge kajaro goyo tambwa No, it's clear. But to go back another yeah. Mina ada ka pepa kuchugu ya ngada papeli hele because I think ili pekina kubang sapa mina pehena ngame bumko upanama ngame maybe mina za hengame kani mwenga gipare nga tiwo kanya ti dagba tirani nga kumbugu de no dogu de yate please debate ngani nga bono ka wini hanete bono ka lose hanete ani yuzunga gipare ni piapa example dungani please tidungo gupami ahombo pana ni ngame ani binga gipadulere wala ko dunga gbagbane boro wala li dunga gbagbane boro ani bijinga hani wulika pai please can you go for wirani nga gbana koragba ngbatunga gipare kachi moingoya. This is how we should address our community anya gupanga at the end of the day when do hongame Samson tianga da paina bodu no kochina da kana tunanga na example ko yugo panga jipo mangere si biara ya ana tunanga ti aire gbotere gbodure chipo ituna ha well gupana mangame ana kani banga baka chikoro paye kima kon kuludunga gipare nga gipadu wala yate because ani franga tipa pai ani kini yugu piaha nga gipadu lere bombe gupangame wanaka frana kini rugwa borotini gani individual responsibility dunga ani dunu ko ame nda mina rugaro kama menga gipare manyinziko gipadu lere semanyi koraboro and then mukudu na rani libero ka explain ne ka sakarwe wenanga fugu borore anyo pa ani jero go gupayo ngame tactic dungani ngame akumbogu dedu na manga wale dogu dedu na manga wale ani na bandu nuko na manga gbana pa please I need to put it very clear akumbogu dedu na manga gbana pa manga dogu dedu na manga gbana pa manga but in here ana learn herogo yo dodu na win no dodu no lose gisana le duta ani sanga tran na ni dundu sorry masia minada ka yeah project minada ka engage toni ngame ajironi ne du na manga gipare wo kaya ugupa dawli na pe on ngame azanda ya tamutambunga wechina bosungoro kanu kabiso ga kwaro ya so anga ana franga chipopo gupanga ka winite
bono hono ka wini hane yani tirungame ani mangi debate ana me kumbagu deni wini wata do deni wini te bagban pa mangi bagban pa biana ndurere ani jihen pia pai kaburi ka pai rogoyo ka mishu ngame ani address rogo gani society adohoro gani society kusai kati ko ngbatungo gupal mengo bereweya bombi ko kani yame anaka jaka na rogo pai ngame ogiyore duna maga oguyo duno ne duna nine karije ogiyore duna na baweti he chondo garanite and then kino gubangi sapare ni kandoro gani society ania duno agwa pale na mangano anga kina koyo cha mangani ko nite tina mangara nya mangano ani ma witness dungwa pakis ipeke yang banganga kina ngbatunga pale na bodundu ko tina mangano barigini we do lenjani ka address rogo sidu che do pati ngame ani fora wa kan yame anada ka address gi pale gu para hapa ni aname agbogbo na kina rogoyo awene kina rogoyo ko kura buru ye breke ki fura kana chibangi sapa ani ken ka bi pangame ka kanjira nga rogoyo gi pale ti address he how far and then ani kini roche ke no pangame yani gi dure nga gu wene he dure ani ji he spoko you go ni piapa rogogan society ko you go ni piapa rogogan society wo do agirani na barani do ene dunduko do na gu influence the branch poko panga ka influence gan society it change gi ngatunga gi behavior de tene kusai tamba kama Marcia Fozia. Yeah, Musia, Minada ka di wuri paporo to ni rogoyo ngame chanjaranga wakenya me yani director attack ngani kuchironi nga kumogudete upashada ana hombo pana ni bironi nga kewirani nga oni hini nga humenani nga no gonite wongba du chirani nga ade at the end of the day she not only understand kupanga ade dunga humechirani te. And most of these domestic violence here, ne kubada do kupangame agwakumba dunga kumana dominate are there. So reason ngame mi ajiro na mana. This is the thing. Mi ajiro na gimana kan furanga ya. Nikini dominate ro and then na gugunda na nga agumeno. Kakumubura ka taro ngani na taro me kini dokaro kidero ko pro ki mangiroma muko bari kyoro kwa bamuyo abamuna gunde none ngame kashidunga mejiro kugume kya musunka na hana kajinga patro kukumare taro kumangiro ware ikijiro belwe. Excuse me guys, sorry, imangiro ware kimangiro ware ina dorok na koyo no gugune ngame we ya majama na dobu kumare gumana no bele ka karaga hat kutini tamku ni nyaka kiro go domestic violence yo munya wore go pa ngame they can harass you anytime. Yani ka abuse ro emotionally, psychologically, waharana abodunuko all type of abuse muka jahan kwa kumbayo ro gurizon yanga kam ganga brewe kwa bamuyo ten ka dora do pangame ya majama already for so monga de no ada kuni dambuli budayore kiye banu koni ma dominate ro already mo badana power berote mona power berote most of relationship na manga du koro yo ngame ina jaro ku koro ngade kamano mi apenga ngame mena bulisa gusungo ngaga ade na kumbate mina do kupanga oninga kabirani oni kinyomani aboro dungani adebroni dungani chichipa de no boy burusa Sudan not only Azande women maja ha chinado pangame o aninga kumba sorry oninga kumone sadika kiyomani nga joron oni asadinga ka asadan ka wulkan gunyom sanga ka kingo nyom de koro nga de dungani mo using kini yuzu kotoni oni kini bikunjoni da bachroni neni muku asadinga ka getinga use kuchi gunyom sere ka adapt nga ha koro kara kanani kama ngo ha besa nga mangata ka jada koro nga magadira ka zona gara ko ya tete magadira ka manga mako ate magadira ka producer ka mangani ate kan weje ngara go tete dunga relationship na manga koro nga wakmani maranga ni maran anime ni kando ko basinge yo ni kikuru basinge ya lazima ni kikuru kana ba yo ko sungo yo kimbili buda kini bari ka gasa na shara kini kana na ngoji makini jitani he ya jama microwave hata kuraha hata wali ni kafa sabuni nene de kini kuru ka gindo we kafa sani ya fukumbani li he kani al dema wala kani yamo barbe wala nini mai na influence ni ngaga buda ni kitno ka teni kana kuli. These are the type of harassment that we need to stop it. You our brothers need to stop it. We have to talk pachirani
We need to be the voice of the voiceless. This is what we are standing here for. We are standing here to stop domestic violence in our communities. We need to stop some few things. Oninga gani afumba kaman, anenga yanenga perfect, nga de ironiste. Wais, bomiko wa ona mention gibele abruno bena sono proga koroni basa sakuchi chi arubuteni basa sodunuko. Agura de kana gila da bin na dengo yade. Agwa dogde anenga hanna ogde ana sono so ogde ni basa sodunuko. Kuro ogde kana ngana wombe ngi na kuro rugo nu ni kana kwa kumani kama no kubanyi safari. So anaenga ni anga perfect yate, lakini kadi goshiro kama himu ngoni kama abuse ngoni ya mugashini zedere dikini kya yake nyaranga balewe ka jengte oni jibroni ka oni nan chegida makama bunga washine nyinga brodulele ni moiti moimoni makata anduni duni madekwe kuni makata tuni kuboni ikidoni balewe kana kogo kumare kya muntu kana koyo on kwajiro kolen o kwajiro berani nga ba munana mu ya ja kwaja ngarona kachiru trote muga kana koyo anada ku gashiro kana go kwajiro kana itarnane kuma kata kuro tuni kubeni so gin barponi onada bare shi go back o ya jini ya ko bare ya bu mun buruna ni ote. This is not fair. We have to stand for that. Anita ya memang ka yupa kupa lia pehere ngame anaja okay asidunga linando maybe ya linga committed somewhere. Okay bakale tambaye so gupadu hongame wana fora robo ina some years back na radio ngaga feka radio ana resugu issue ngame kasidungame aborona blame gu issue ngaga domestic violence bombi ko gupanga ya fuma na food there. How about any surgical abolish gupanga ga fuma na zatu food there yeah not food there because kora community kina na manga ani ame Ethiopia na aname kasidunga mwanamka kaja Ethiopia enonga tandra grisi samunuka furute. Does it mean ja denganete ja dengo dungani but ana manga ka subject tirani kuchugupanga me yani vura kataturo ma pehere ikiamga kana kuko ya maliga ko mana. This is also part of the issue na contribute kutinga tunga power gidulere bombi ko wonika ga koyore minika dunga proud dunga kumba kijigupa kusayenga wole de wulenga mo gupadulere kimoyengame we yagije mana fere gimya mana keliro tisende kin ngeliro na gine hakika chitoro sa gimana me amafu gimana for. This is a kind of cell. So eja hele duna do pangame ani sika foranga ti paparo gan society ke biengame maybe chi do ne na ntunga ja padule an kesa jika address ki yenga kuchigupangame yes ana renga ka abolish gupangame ifunga mana for there but kuchibu limit ngo ka dutin ka duga do kanyame muno mabaga uri boro linu kanu kambo in silent ka mangeli kapa wo kupamu ni pene kura boraho ngame namanga du tikora tunga nine kini jiba wene wuri zande kini batika gani yogude nikita gani yogude kita kanya kawere likini debate ni so aja hene namanga so yani tikini da wale kan ino usual as a tool mu yebesi wakanya mu yebesi kai kama nga gusunja dere and then mataka nya sanani mu gari so gini he do na kai kadanga kuchukupanga go pointing ngame okay aninga kumbogude gini he anambo de wirani tini kini rogo kura adenga kura atunga kia gini he do ani sungo sende ka kuranga gini he do enjani no eja hele do nado kupangame ani address because mobe part domestic violence yongame basic muzingi miki there are certain things do not adequate. It is a combination of everything. Tambai anyway tabana alimwambia dakika gani program please anyway sedinga kafanga ani comment best under 2 minutes wala in 1 minute bebiko reko mandu kana manga ina bikare nako beti maduse yeah remember I think lin somewhere I don't know mi naida lidu kina hobombiko ogwa sasa na lina sana ngame chada aboro mwenye pai on mwenye gina wa pale tabani gani padu linga dia aboro
anaida ka afura chipa basic ka point negativity boronde yo kifura ki oni kibisapia bidal ki anga kifura ngobore kifunga solution ngo okay japana first of all solution gole ki solution gole so before ambi chipa solution ko binika funga uli 1 minute froni kama na japana fura na obodu lukole ku system ogwa boronzo cha da fura chipa ha ya nete ni asedi ni ko ka batanga one representative government representative ngo ogwa bonga boronjiko nani aborom tabani wa timu yebye yodi mingashiwa na governor commissioner mayor wa borore ino ilipa mangi borokura lingara there must be an action there must be an investigation and then kuchini pakini kamanga so doana ne ngo boron ka frani chipagi pale gini message konfunga hapo gani abantu batayo chipainga lenga chipagi para mangare kasa danga ke introduce ngo gonunu wala ka asa na kamanga ulipa toni nikatona kondo simoto go situation do gole nimeka fu chanzo ponako ndani kini kando fugani arukumbatayo especially hakuma meno ngo pati poyote mitiminga ulivuru rani me yeza yaso me apeke no kupa froni wa mi ebi gani arukumbataki na yin kya ba kumba na yin kya de vuru community kachi geshi gbe akatikista kino na abuna kino dokumbatai ho viro zubonyo ogu muvungu ogude bawe muvungu ogude biata muvungu ogude we amikintu nakatakpata amikini aforo mama filana manga wale filana manga wale majanga kina bero sanga waba chigugudere kine rana liru yo kachachite masolve nga problem te mumwengo yo boyo we sande kyawe mangenwa mukujigitro kajagu peni pe nakashidwa nga mungo bogude mungo na gude mubie biro minita kwata kadunga kina unga boro nga kina paranga boro mubia kwaro intakwata kamyanga ya gesunge dia no amununga akali makurogoya muzanga henchini zahe sinada aboro ru kumbatayo yanga kina amo poro kina kumba kwade kina dera kumbate no iya boro na torongo bipa rogonio mboli amamaya hawul kazanga kamanga borosande ka furafiyo gipomo biere medanga kandrando nani gete wavuro mongi azande kiego kada kwalme minonga na beranzunzu wenangati bera boraru ngati antu na karga ngati rani gani aba kumba itu na karga ngarani kusayo kangera kusanda azanda yangera kusayo mungongani tebipodu chikemi pefu ganya bar kumbataye ganya nar kumbataye ganya gwa boroduro go bobiri modunduko ingara kusayo tebi mwakeza henchigipale mwakeza dawuriyo owuriyo wakeza gwo wuriyo nga kumba atameyo podunada aningera kurogoyo budunku kanangera nga koya anani pekio urudu tambai nako matia in message kamfunga kwa organic society ya chipabata japana mangare kazahe chini yes gwena mangangame ogwa boro gupanga ga rugute ani magusa rugute no ogwa gude no ogwa virani na sona wale imagusa rugute and then igushe mbembuke gine kora boro kina sono wali na ino ni pe chiba vora na no songo kigyo gwa rugute ngaga boyo wataru boyo kanya songo ka songo chiguru kutere mbi karugara kani kumbataye ya so bete yo magusa ja pale anga ino boyo dundukote bete magusa ha and then it's do mabu patini ngame apai maali ati ha wele kuchigupanga gule nyanke biye watadu gupana neja apaya do giga do dagbarani ngame freedom gipangame wo ulipani mongitoni freedom kinakupamia da kamangami manje oni mbule mimonyi kina da gupaya na pengame kuragane abakumbaki na ho ina encourage kura apaya encourage gipale menada kapehe bomko gupangame
sangame wade ni manjipa watadu kumba mukuni ji kini nani de nani kini do nani kura aba kumba kina ho nika encourage gu pare ngame mutali watadu muyuguli fuli popo kupangame limbu kupali amanga hale aba kumba kina na encourage he, but is it right? I don't think so. So chidu hana wale do etini ngame urugu tenga ka address pai du dabatiro na kumba na gu ili so du dabatiro ni ma fefu jaro ma bikunji liki bikunji ro chite apaka na hore mbia ni ka frach papa ki address se he dabatiro ni kacha dunga ngati ndo ko dagba boro bomko kura apaka na me kike bi ngame dar go kura apaka na china yadanga gu pa ikushi he tanara fa mora koro wata do gwa boro na saka paya ikikushi ngo gwa panga gajimoyo kura apaka na ya kusaga ikikushi chine yebegu pangame ngonjara korogo bayo na ino gupanga wadu renjane ka frach pare corporation dabatiro nade so kura paya bale na manga ngame eja hena boduko gani aba kumba menada ka pegu pa fio ngame idu no gunyaka ngame gupaza ndanya ini rukuboroki ukangwene kudweyo chidunga gipadulele so anya anga paranga anikimbungo gupangame waba kumbani dunga oguyo kinaduno nyomukaruga paranga ono agwa parangale kinyame wa mona majinza mungu agwa pana dumbata gana ni meriti mashisa ova padwa wale tibele tingagere belewete so kabasa kusangbani watadu burugu teken ni fire foro gombiko gupangame agwa pagi gana chima manga no base sikina hongo gunga garute nika gongaya kaginevura manga karavura aria chewo gine hedu gwenga arugute kina hona amadu do na existida kro guru dware menara dukiri kabanja ni gonga tinia and do can emphasize nani na ki inigupaya ngame wanavungo gude eja padunga gipanga domestic violence ile amanga kubara bangiria wirani ogbana koroba ka wiro sonno kindukini jidde kateri nyamu monaka mazinga ngamu ni no kata bomma ni gudere bi na bero so hena wale do chedo ngame anika aboro individual na society na gani abakumbono boduko ido ka sungu tanda kangira kurogi pare bombi ko gudere bana gudere wirodu gudere bamude ulide wirodu kasido awale ngame tinduki ni tachira wale gudere kana manga pachi papa ya kana franga chipapa ka address ya anigini mbebesi ngame wakwa mafuga po manafoli kuteli gwikino kupapa de kamanganeli kindi uli boro gudere goyendu ngame ka goniro mupora anga dagbachiro no gudere ya mumbuli zeseleji kalash oniki gupare kinyesi kusai maranga hete maranga kindu mara chiganga gwende yekini ndo ano bi mana bi ogwa padule but gwendu hongame kamuze dinga uli boya wana sono buba sono roba buba mi bingo buba ku na lijako wada dinani nate wamia indi mi ananga denga kijibale wali kizekina ni denani tegin hedu minara kanade but it doesn't mean excuse dungani ngame munukanuka shemu boro dagba boro so gipadulele anafuza hetini na anapehe ngame ani sungungo sende ka frach papa hake ino module njani ka address hetpo kupanga ka dugi pare dagba gani society kusai ka risto gani iliso dagba tirani na ka risto gani dignity ngo gudu aboro ne birani na ankini birani ne iliso kana furanga ngame ogiyo dunore jebomko gugulenga gushino kuru daga tirani wa boro ni pepa chikidungame muno magasi de ka pefu ni ogwa padule so tungo gwa hebelewe na parakarani kan dunga na koda tirani na kaduna nyomu kupanga ka solve issue du dagba tirani rogo gani society na nyomu enya bekina ngwatunga pawa gidule tambani kwanzia yeah atingi ma aboro mata kadunga pana bohodunduko wana ino pehera mata kadunga pai anapeka ya parana kama mangate batana ho mbupai de gani aboronga me gani abago rago tunachikana dia yembe ngachek hila lahadi kwari iya serikali kupanga me kashidunga ibi kupanga gukorole violence na mga kurogoyo patana ma kurogoyo
na gimodo gwa pare kayanga me kisungo yani odika ja hakoyo o abaro kuma dai meno wala de ne meno wala gipare wor kana pakoyo on cha beso o kana we na mo ge pato ne no guru pio boro ne ka kurate abaro iya seri kayenge jrogo yo ke de nga sina manga ma community kidunguna chiro aganga ga sila yo kidunguna chiro kiro ke seri ka moyo sende kya gipare sima igira kasidunga ya da kaja pasha da gbogwa boronga ga ina ga hile yote ike se diniso yonga adyanga ga hile kinu kuma kama ikini kinda ya kwana ya borodurere gupanga goyo chima igira ubadena humenani mabata behe an benenga pion ka kura rogoyo gumanga ya borore paraka ani paraka ya borore sai so ina kanana go be ka paraka gu para kuchi gu wache mimya bena shido ngogu paken pehe chipaha bamiko hompa mangani sina mangani polo hompa mangani sina manganga aborkini bewa kana pambaro ho bolo pini apaki kuruna baha agana na nyama agume pionge cha agume unga odumo ni ngangaro agwa boronga agume yanga temupingo apaki kuru baha ina bahodunuko shidu ngogu pakane sedika penga ngame abaira gena durogo ngashek hila imbiji hini ogwa pana mangarogo hila modane ukuma wayidu ngaji pana mangini kurogore amota akit ukuma mani marogo yo and anabidongo yote I mani marogo yo and isikana under control lakini ashek hila kamane ke hoya satnani nga guri level nga toni hene kashanjangi kumatayo involve ina kana ngwe kinunga aniki mugupanga me kwa ajili aja we na muge pare aniki kana kamera kare ko dogwa panamanga ya pana bursa gani raka bursa ani sedika chengo kaga kuchugula sala na raka matano nani baga zampai na agya abaira gene gwa pare kaga pada bachrani as a community karakanga aborsa ka stop violence organic community tamba enforce ya tamba fo groni tona kebiranya ne no groni ye babale no groni kebiranya wani kan sa ko program ne go pagi me pe h go bongo apani frani me pahade aboro mafra I think bet balewe ana bigo surali te chingali na jana ni maybe kura paka na line ka pehe ali makara siri Lini mayali na kura yes lima yebele okay Betty okay maybe we join so without knowing yeah Betty mnajana wala paka na No, paano mayami na nga borobore wete miki buraka wave ka bora wave nga back ya. Miki ni bianga imakatre. Timine no bye and then that's why kita ni sano so sidunga upane yeah maji yeah ana ada kasana Okay, agiapa fulani chipapa hano bodundu kole abani muna yaka safane which is very important name ana matono kafura ine apai ana tono kafura chipapa ha gina solution tu Aba manajane yeah mirajoro hello ni. manajane Ay mirajoro ni ay. okay yeah ana fura aniga chibupa name solution nilikakupa chance ngufunga kama solution kwa kama bena acha danto na kama ngaha ka prevent ya pangaga domestic violence ka borupingo balewe ya ndabarani urugani community na wapare gina solution do ho ma bera acha dani manyi Tambo a gente paka sanane minaka ya uni bupa fare chipo wa mini raise fugore kuli wuri ba kumba we disagree to agree so group sayani boy maybe for another topic give me better ro kupa ingo kuna manga ngawe azande na ya gena adunga sangu yosa ukanzete mona ya kena dungwa yenika kusanzeme kena combination ngaga ideas na opinions nika sadaka community ngaga Azande anita just ibringa guna dumbata kusayo ya civilization nandu sana shina bor the more anambu shinorani
the more nature ambrani fu the more nature are exposed and andunga vulnerable for wapai anare nganga ka defend chirana against heya. Network nambo chambo sa. So minada kanyawe goni wene bipia koyodo ni koni human right koyodo ni koni human right yogbe aninga borokono anaja bebara nus gini ngbatunga influence wala gini ngbatunga painga kukabor mongi he chipaka sok pang agwa bor wadwa ni dusa on lembe ka pehero go fugo agwa borduno ikire mbika implemente fugo ni saha ale manga kamanga pate kina fugo na action na fugo na manga pai chini ka change pai mwai kani mwenye gini ka ba wele tunganga ga Azande nang banga tunganga ga Zelda dani wakadanga mothers ruani wakade tirani nga mothers nga gwa borne ma kumani miade so charungate oninga uri kiponi mwenye uli research ile wako ni bako berani nonga abibieno kumba aboro bangmanda aboro ki push gipare chipa ari push gan community especially Gaza nikani anatunana community anadada chi lingaranga ga South Sudan wai kani mwengi gaboro lengo kura honda paini wagare kani yawe ani igwe beska uri kapabe ani ma uri kapabe dungu kyo aboro kyo ade kyo kumba besit lakini pia denga ketir yani da gwa poro yetu ni mian ta uri kanga pa bete kani yechi na uri kanga pa ani lengbe ka sacrifice ra kanga gagani aboro chipaka na uri kapa bes ana manga take action te so kifra ni no ni kaino gini pa kani mwenye at least kay yena boro sa ku boro bangini njiko gure ni kanja guwe ni gine ka boro uri kiparo goyo be akuroyo koni ka collaborate na gwa boro donde na grassroots ya yanga bare chirone onara ka kopisha borete ye ino nga ani dunga communities nga Azande all over the world nada ka decide ko undo chirani waka save raka waka protect gan culture waka sono sa chirani ka begu iliso ganye ancestors ayena ni kimbrani chingba me nongo watado mikaraga goni sana he watado mitakaraga nga hati me nongo te Yeah, mukaraga pa karaga chipapa habat bina sanaro ngawe as an individual gini wena bera don home ma bera ha chaga ni mangihe wa wa nga action gina action don home moi pa mfunga example example chipa kata ko libi issue ngaga domestic violence da barani just give me example. Well, wape mi mapena examples na about nuko. Fugoni sahare manga kamanga pate, but na action. Example. What is the action? What is the action? Action going on. The action. You tell us what to do. Ani biachirana we na gubera gupai ka fuhe ka pehe ipehe. Agurana ka implementer go mangi he ani mangi. Gupaka ni manyanga ka beba matabor kuboro bangini njiko ki be bor kuboro bangini njiko has a community hokura boroka bipani chini maybe anika wuri kapabe kan penga kinang barani ona baki nyani kan du ki peke da ba boran so onte ani be bor kuboro bangini njiko gani punishment kidunga a little bit hard, like really a severe punishment ngo gunika yaka nika saboro ni gunde leke mi manje gupana mangini njiko chirenge kamangare chapate on sana iborewe yeah wa chamba masia okay Mpalia pehere because I think lima peka dungwa pango gudutini but gwedu honga namanga ngame sometimes there's a hatred sokotekina dagbachirani masalani sokotekina dagbachirani ngogwa sokote asangarani ani manyi gupare njani kamanga aya jipare rengo kana chini bombi ko gupangame gupati mimi ni duro gore ngame masalan oguroni oni du ku koroyo oni du na tope beroni tope matandu kitamaya para ku imeyo ke bigu panga none dungono ani ndu none oni du na jade li barakati doa wele ngame sokote ana yete kono ogurani kina ho uri kipa ogurani kina uri kanga pa dunga du hongame anaka capitalize rogo gu payo ngame
Giole Duana Kanya I Wiki Pa ina manga pa gure ni sana yugo kuna kusokotenga gimi afrach papa hale but gini head so upanga ani dusa ani corporate sa so upanga kamanga pa gu action ma pepa hale kana corporate ngaya action oni kamanga te so chidungo upacha do kame ani yasadika kajia tirani sang ani kidu on the same page anjengo gupanga me oguyo nata kusagugwa na fugo oguyo ne pekebe na fugo gwa padulere gipare cha manga so sango gupanga ani do no action ite so na kan do aro gupaya ngame mi do no mine bitire ngame kwali kini biro kusende cha no sangara ite mo do yo mo bitira ngame mo do kwali mine economy kusende cha sono ngas bono honi ka wini ne gipatere gishigi sikiri sokotanga jana anandu na nene bono hono wini rogoyete Bombi ko gupangame gara wenga ana destroy trani kini destroy gan society na bodun so now we are talking ngamba tipo gupangame ani corporate sa cha dungame midu nika impose gupanga gipari ya dia du mi ada gupanga timongi kina homongi te ani sungu sende ka fora you know discussion baraka no sungu sende ka fora ya chikurare kurapa kina yarimbe mokamanga hayo adunga minonga able kamanga ya kurapa kina no harime mikamanga ha adunga mwenga able kamanga ya ifu kani ini gipadulere ana roaru kason sagani society barakani duna kana big bitoshino dagbachirani ana sono sanga gani society te and then virani ke ulika kana ha kini sonna kina ha ani kintina kabiro ya ulingo gwogude na sono gigana because ana funga rugute fiyote ana funga bene rugute fiyote ana rugongo yete so sidumina pe kuchipogu padulere ngame you know kani kana bichara ngame ani do ajirani do no ne do na perengo ogurondu yoro na pengarengo te I don't think there's any way hane chaso no sagani society kan vurandu kana mbongo tunekizon ka mule mieno ngaka mangite so sidungo gupamela songo that Masia Moma sadaka deviate topic ngagare me by all means kayugo kupanga you live abroad that is very wrong mi yaro give me comment when onina ani go ideas what do you do ni do human right ne kipa onirenge ka insate kurogo gurani duno mina yenga we bambiko we ono wa mape pasogote gbe maybe sogote magbiano alhamdulillah borotire abroad ti wala gumane wala frente ono maybe anikaje pogo sogote rengbaro then this is not the topic for today. Hello, come here. Fazia bom. Hello. Ya mufra. Anaja beti. Upana manga Samson ani me koyo duk panga midio mi understand ngat ana fresh pa topic kia. Hono kuna insert ku parko ikingani na sogogu yodio gu na sogogu yoduno. Okay. I do not so get that. Betty, Abada me kapenga waya. Ana da kapenga wa. Kani funga kina fuko mbarani o beska ape ya pare. Mi ma pek za borha ne fresh pa panga we ye jedo gu de last year. Ki mangio ikia na fresh bar ki ekipe parete. Yan kana peke na pepe pangbarani zanga action chamanga mini ya wadu yo do upani ga human right kwalio onini waka koni inflicte krogoranio and do go grassroots sande no anirenge ka based on what anaje chirani no na ngo gurani understand and kilenge ka je legal procedures chipa warning me anika asada ka nduno gupai kai stop gupai ngagi sokote to do bachirani ne da bachirani na wa bordo abroad da bachirani na kumbarani wala bajarani da bacha bojoroni na joroni tiji eka yeke na kuchi nwa anika peka pai chipa guari community nwa ka anilengbe nwa ka anilengbe ka sokupanga ka boro bingo akuro yorogo relationship wa slave wa adu wa yani something targeted I don't know ginhenga hama bikwa it's supposed to be love kati dongo love re manyasa and kipefyo nga gumbanga mujikwa guri borore geshini wataru kanya monga dedu humero no bochi behe mu yawe monaga mu file legal case ikizaki aforwe gamare ngodulere mugabomiko ngmanga yo arengo kinachini na sade niga garenga kinarani lengbe ka sa community nga local community gani aboro irengbe ka asada
ka understand him. Tambai Betty. No, pardon. Masia Important. Go point ngame ani moingo action ngame ki bingidanga boro kizi boro ki moini kusigine spoku panga go gbana pani na manje. Si do gupana mina ya tineme gupanga ga tope. You know, maybe me na pengo gupazandere ki girogo benenga tingo I do you do na tope. Pa wuri na manga ka boro manyi gbana pa. Immanyi mo manyi gbana pa ikini zero kinu na mo kusigine. Mukuni kusigama tapi mongolo ya kindi ya police nani ikini zaki mufutangwa jumo kini kusiro mukuni gari kandu jene. And come on, that's all I wanted to say. Okay. But yeah, for one minute, please. Yeah. Okay. Yeah, go ahead. Oh, muna 1 minute. Oh, yeah, gupamina ada kape koro. Gupamina ada kape hero gupare ngame. Ani, dabra kana rogingi duani rogo yore. Has a community anna nango darani kajabro kanuni iya sinite gunjiko du poro yo china manga singe ke kana yo hini indi chonan gunjiko du poro ya na bi henganwe maslan jare mangipa mina machire da mano kaya kumbo dungemi were nikine jiri kita peri bangri gene kini nani kware kini onone besungo kumbo kware kini sana kini awi gine hani mangi mara de ya kemeni gibel nini makurana me chidu mini ndukinde beri sungo kandra bro mukuma gatu kumanyanga kumamani kuneli nona nchuko there's no law na manga singe parani yolo kuranti kan dunna sungo gimbi nona berani nga tight anagia rogo pa dunno rogo njiko yo chigani anagia rogo yake rogo community mko ani mai makon gunjiko na manga singe duyo anagia rogo nga anaguna chigani behe gupa wale ya dani mwangi heyo ani runo kama ngasinge gine kono yo duyo nga bangirani Got 1 minute, Manasa, please. So now, sister, come on. Manaka, 1 minute. Yeah. Upoke mipe hanga gine. Conclusion kutogwa padule dunduko na baha. Shina dani zeki bongirani bombiko. Chipapa kama koro kumbaya ame posho redu memele. Me ikikushirike na tinganjirale. So an do kan jorgo gupanga kashinge posho nganjiralo do mutriti gudele wa mutriti chironga monichiro sa we and do kan gupanga we akumbarani da the leaders akawirani abarani andorani abajarani da our leader inga boliki so the men kumbana bigupanga we hode ilisoruni hodu yamba ninga gudele ne kinyomuru that gari antigani aninga emotional human beings so matuna ka bigu paninga kumba mukuni yana mekuna libosungoro ki gide ginipa kita yeke ki wulge ki kubero yo ki mu mada ba kunyo paranyo na kana rara goru ni dwana me wa aiwa gukumbo mine kuna kinyo mo ne gbe so anaji argo yo muse na ni paraka kumba na je yo muse rogo iliso yo adekini jinyo muse wa du henga yo muse du bombiko tinga gu henga emotional so kanidi ani mo bengirani ka jaroga pa kuchege pa dulele mubi mai azanda yawe muntaba mai ni geti woro da muka da ni koroyo ma koro akina wo guboro morko ni shino da mu jerogo niyo ni ki jerogoro yo okuta pa akina wo kin mboke je kin yekeshe do hona ka da ni koroyo chigu mai ne tambai welcome back Betty. Gupami na ka PH pago apa peka ni no bodunduko mini sana Betty kisomo ni no borondunko. Gupami na ka PH on my behalf ngawe. Betaman Betty na yesa gupanga action. Pale chini gupami gupacha dani mwingi hao wale ngawe immediately. That one for leave it for next time. That action can be done as an example. No. Minafwe as an example. It's going to be an action. It's just partial example, not the action. Okay. Yeah, kiapa. And for instance, on mape hane boroni kane ngawe agwadera ni ya vizio le ine dia ngawe kukumbali ko mbuko waraka wai unaraka bombiko uwe ngawe community society ni sana nda agency ni kenigbali aweki mko
kwa kumbali kaya hangiri na kumbo na kuriole na kumbali biatonole waninika kura. There is no financial support. Okay, and for example, Azande kinaperani adeki na perani ngogroni tukuru kuzegio maranga $1,000 actually can help someone or can help even a group of women. For instance, ogwadena safa ngawe munipanga ina abuse de niera kakura kora tepemuke nipanga rekeni degu kumbare ogronduzo igino oni build gono organization nga the women association on kimangipanga we kize charity ngawe gumo ne experience abuse kuroyo please muyeki for frani confidential muneki furanani aniki hapa gamapa the solution aniki denga okay aniki ahora anika fuloni foronga $500 most de katona kapa gatamia katona kebiga uli amana bana kuragwa mulka pangame ni katona kadona confident rogonio kambukumba pakura kwa bego gine nina financial support baby nina financial support organization hapo nina ngadara yes Na sabu magade. Yeah, padule nama ngame ani mpangame roba pa no bodu nduko abora idanga hana bodu ngote na abora so ngano bodu ngote. There's going to be challenge. Oguroni kama gupare ka yo wo afile no zeke organization no na kusa ati akare akumba ko. Gureni kama ngamaka. But chipaka bata sagane abora, this is one of the example. O example ngame meda kapehe hambila sister beti kinani. Gipare wanto nakafurani mnipa ha. But mera ke yongo nani parani kono. Mama tapanga wen dungurani nga kumba ogo sondu nagbali no kaga koyo bono hona sana he ngawe ogo akumbali ile kibe ginete ogo rani nga kumba na korogi ginete gini ana safani karebe domestic violence, emotional abuse, psychological abuse, financial abuse, and legal system abuse. Mopanga we munapanga borona manga sunya manga yaga tapanga undu na mishila nade dena doro koro mukulu zapano bodu nuke yanga nga mutona kandira buda mukulu limitra kalas bana korogo o filaniti chikida wale community bamana hizi kamba kabasa Sudani ukanga wale wachini bali no kando koyo bonoho Sudani wana sana heshiri shininga gilipondo mungi wana kite nima manga wakanga nagbali no ngaga kumbode nanduku Sudani yo. I will tell you 70% ngaga hanga cause of death nga family issues ngade namangani. So gipale tinga opposite koroyo Africa adeneki lakini zegino aninga kumoneki namanga and I'll be honest with you. Story naga buboro do a life support to Kampala yole. This is a typical example. Ngawaya, I'm ready for that topic. Let's discuss it other day, Emmanuel and yes, Samson of course. Matia. And make sure I will be yes. Make sure I want to give a partial example. So, but I have so many examples I will give in the future. It is true. There is heated debate between no koroyo. Ngo kupacha nani frangari paha. Ka kuso kwa panda mongo no bodu gina gugu na pana mangaha. Negi gugu na pana koroyo mangaha. Not all of us. Exactly. That one there. That one there. Gure. Pakana haname. Hey, Jarani kan lak batana mama batano. So gupanga mun makana takranya. Gupana manga mi ada hadroni nga Samson na imam. Minado gupa bonko apakina hanshada ana address henry gipani ma na ndunga tetire na hima rogo gani community yonga. Agwa borodu pora, to be honest, is so grand. Karina takrani, dabira bina rogo go WhatsApp rena takrani mo no wananga. Yarani wamuna pura mina frangate. Mizano. So Urimongo mizano. So apahana ngamwe iso gorani poro yo kisogo kangbaran. Sanga wa muni kino. Inu ngana makankochi doro. Chada kana chimanga ngaga bamu. Wait, Betty. Inu ka kanila kambaro.
naga yani wakambarani aga pukoro yo chaganga na nejungo badu na sidran rogoete bupakambarani aga chen pukoro yo ngame kuragani aboroka na nga maslani deri ba mu nga bizori na mu de guboro du de biro chro ni aga dere ke kona ta ani nga zana nga very emotional na de ke yanga da photo nga gani bor so kasudunga me yaga dere ko kona ta skin dawre ngame iji kang mano shindu ko gumala zatu kang bagana ko yo Chinga very expensive, more than Bumara Yachido Kambanana. That's one. Two is Waboro Niki Dubai yo, Borodune Kepi Dubai, Wakamana Kik Dubai na Kampala na Kartumuyo. In a Sakana ko foreign Baradio. Bungo can mention in Kaya can mention in Kaya to dating him. Wait. Ani pragani basata. Betty, kufunga chance pili. Kufunga chance pili. So this thing, we need to get time 4 hours to talk about it. Okay. Next week anaka press. Yeah, we'll stop at that. We'll stop at that. Murunga sister Betty. We'll stop at that. Kaya borhana ni pejire fozia ma pejire ili ana raka na likina munikio. Jarani mama ngani peji pale. So, ngame. Ani dagatani mudule. Mbahanga ani ongonga kika janga. Okay. Matia, diguru shingo. Minada ani addressi, minada a special day. Nga from 6 in the morning to 6 yomu. Ani discuss anga bupanga ngame namanga ngogundugu so ana sokota chana sokota chinga ketir. Kono bu sokota na sokota ngamwe. Yes. 4 hours is too much. Because another zegino kurunga na bahodu no kani address gupare. Wakani yensha kusaya antimu gubagwa na fogongale. Oni ko boromuyo oni kwa. Ono na dunga the best group ever. Dunga boroyo bareka watch on online. What is the cause of that? Ona dunga the best. Wori do matandwa ko ntita je gupare ne ka ta ya jamo. Mobe gupana maga beti ngame. I think kuraulia paka na mamisi he rogo pa ngame anga ngame boro na manga o manga wena pai and then pai kia kamanga there are upsides and downsides tipapa no budunduko bara gupadu na manga ngame muna sungo ngame mada ka gien gupa me apehete dunduko na baka understand it but muna ka bata kina gini wuri podu pe me ni ira ha kalas. But Gerenga bomb will explode. This is not how we can address ourselves. No, that is not me. That's not me. I don't do that. But because mina sarang manga basasate. Mi maja gama payar michkini yeshi. Hodumi aru nika pick up at the bache. Karuka karaga. But that's not for today. I already said that. Forgive me, guys. Whatever I might say. But today, the topic ni dunga ga anime. I don't know whether mini respond kuchini wenenga wala mina respond nga kuchini ani yanga kada kuchini. Good topic nga ga oni na ani wala oni nga ada I don't know. Then you gonna raise has something that upangame aboro franga front papa. Okay. So it doesn't matter parking gaha because it's time. It's parting again because it's time and after papa different topic. Can I give ka disorganize the discussion? Really? And that's why no matter what we have to address it. That's why. I'm sorry. I'm going to pay attention to every single post and comments on social media so that when I'm replying next time, only for today. But today's topic was emotional. We were supposed to concentrate on that. But no kupangame anabra katika kurapa cha dama na ina kachirani cha takambana sindura kabana sindura Fozia Mary Judge you did not tell me that they are going to involve other topics. So gupani kama ndame issue ngaga ho paya ho abora France papa pai apaya connection ngaga ha okay
kanya minaka peke apa kuchukupanga oma pasagaja anga kino kunduru gajani sahani kama nga testinga gajate tena da muba ko haba ko yo mumwe basala mako mumwe chipama ko obvious gurenga gwa ina bana combine gara chipo gadia but today's case was about somebody exactly so was not going to mention about how superior you are and how people are attacking you, because it wasn't about people from abroad and the people back home. Anime, Kenya heo ka connect kuchupa imo gudogudere. Kache na gupanga ga marriage relationship baja kuma baja de. Hono kuninja ni naraka kwa boromunyo. How did that come about? Do Panama nga beti. No, Panama Masia, munonga matano Masia. Beti ngame. Kape foro beti ngame. Kani dogo pangame monatafura mikini fura anajanga seranite. Sometimes it is a way of harassing ourselves, okay? So mumbunga ulina mo ni furanga kinye singa gani point and then muni roa tamuka fura. That way it is a civil way ka anda ani gitrani wenenga. But kasidunga monatafura mini fura. I don't think it is orogoyo. So mina peti paparani na barani nduko mi apuntinga borote. Boniko maybe upanga wa mini kamunyambuli mo iliso. Kamunyambuli mo iliso. Wabubati. Wabayra bubati. Weli manenga iliso chilite. Lina manga chili. I don't care. Kamunyafale iliso chilite. I really don't care. You understand? Masia, that is exactly what defines you. Betty. You understand? It's so nonsense. I don't know what happened to you, but you seems to talk. I also don't know what happened to you because me in person, I don't know you in person. I don't know you. Masia, Gerani. Gerani murunga wala. Oni zanga Masia ngako kuna yema ngani maberana ni kini yembo zanga ilizonga iliso chiko. So, Panama, okay. Kele beti mujingare kele. Ayama, wanto na kapurani ngane. Upamina atenga. Na frade banya maki nene maki. Ogwa isomena fena bafa mvuruna atame kabure isongale minakata kusayo. But at the end of the day, me ngorote. Pazande besi mi apenamo. Tambai Betty. So, gupambela kape frani anena bodunduko ngame. Wana frani chitoye gipogule. Aniji emotion kusai. Aniji emotion kusai. Bambiko gine, emotion dule nasa upangame. Boro nuka kuso wafugo. Nika idea na chikureni. Wani tonaka frani anime. Ani tonaka frani chitogu ulinarani nepi last week. Ale, ye imile imo ana nakafra chipapa na ana nakafra chipogu apai na mangarani. But due to the discussion or me on a show, me matona kapiana mengame gani show sometime they hit it up. But kan kurunga kaigo chirani wakaya aninga kwa brainongo kafra chipapa ya. Apaki na hanidunga yiki a topic. But chada ani restraint chirani approach papa chipaka gida solution like ani fura ngawe mina kusabubale fogo pelani kusabubale fogo kini katigizo ho gini ana mangane ana mangaro fight so awapali no boduduko ana idea solution ngaga haja. That's why I am on Saturday another kamanga mie shingo fugare Samson Masia what kemieshi fugare. Go ahead, sir. I'm sorry. Okay. So I'm in Miami now on Saturday. Betty, you're there. Anybody who born biranya wale. Another cake of franga chipogo topic ngame. Gini pai do ngame. Tina sokete na dagba ogwa aburuze gino no ogwa aburudo pai do ana matona nga another ka hostel like ana nagunda ngame no another ka book your party but kuchiwa da hane chada ani frach papa bo. I burandize gino anikapeka kwa pai agwa bro dukora ya mangaha rakwa bianchara nani onia logwa bro dukora onikipeke ugani ana mangaha kuchini anikisungu kiyayo okay alas anubugwa pale vovo gene dule ankono kamanga ya pale awo bachirani lakini kandisunganya orenga borandi kushugo kuli kushugo ananunga anyway so topic tele so mani maino ho china adunga chipo topic tele but katele ngo to be honest,
boroho ni yawe ni senga kwa bodu koro yote. That's what I mean. You miss the point. Inamonga roga. Emmanuel roga monisa na masia. Nga kupenga kwa padre bachiro. That was wrong, really, because that was not our initial topic for today. No, Ima, Betty, it's okay. Anna French let's change the topic. No. Yeah, Jama Kanishi, I think it's 11 o'clock. So, Fozia Burunga Batano, Padule Namaga Name, Bupani Nabil Sarani Name, Kanimbuki Paru, Gezaga clarification, Banakuragba, Chinikandu, Kandu Kumbatanga, or Aroja Yawa, Masia Yawa. No, we need to clarify thing here. We are coming back next week. So Bupani Samson is very he got his feeling on nonsense. I don't know what is like. That's why Chad and my clarification here. Because that's what I'm saying. Betty has missed the point. And Sister Betty, I'm begging you, can you please give me a chance? Tell Masia he missed the point by telling us we better try to No. That's not what he said. No, that's not what he said. But he said it. The video is there. If you go and watch this video again, inviting me for this talk show. The plan for inviting me for this talk show is the same thing you did to me when I was in Khartoum. To tarnish me to what? No, you see, you're getting out of the point. No, Sister Betty. Exactly to the Sister point. Betty, Muni Yekwana, on behalf of Muni Yoroko behalf of Azande Women Solidarity. That's why you join here. Mo yonga ngami yembroka bizirotani Yekwana na barani ngade chipaka fura chipokupa na mangaro gani community nga yapanga domestic violence. Madam Fozia, and concluded whatever I might have offended somebody in, I apologize. Forgive. I am a nobody. Yeah. Yes. All right then. Your apology has been accepted, but I hope you will go away with proper clarification. Because I don't have any problem. Today is a Saturday in South Sudan. Yes. I am on my weekend mood. Yes. So that's good. But my point here, I just want that clear clarification because we don't want to hear any allegation of Wapare. No. Because I have your inbox one by one. If I want to hit somebody, I'm going to your inboxes. Exactly. So this is what I want to hear because we need to really clear things in public. So okay. That's my point. No problem. No wahala. Okay, please. No problem. But the evidence is here. Sister Betty, evidence is here. Video. Video. So on Saturday, Sister Betty. Yeah. On Saturday, yeah, on Saturday, Anamanga show Chipagi Pare and Afrashka Pare. Not this Saturday. No, not this Saturday. Jose, you're right. Jose, yeah, next Saturday. I'm going to give you the week after. Topics. Okay, the week after. We are having another meeting next Saturday. Yes, okay. That was in 2 weeks' time, and I hope. Please, guys, forgive me. I am a very loud person. I don't hide what I'm supposed to say. I speak it. Gerani. No. Gerani. No. Because but you see, it's good. It's good. By the way, I apologize for Kachidunga me kusudani azanga video. Please forgive me. Hey, wait. Forgive me. Forgive me. So, I apologize because do you expect 3 days, Betty? 3 days, yes. Even Aborokora may be good. Guys, all these excuses need to stop this year. 2024 is a different year. Stop it. All right, am I funny? In the community. Aborkinonga abuna pastor barugwa pa advisors I repopo then mad, like extremely mad. So the community accommodates all of them. I'm not saying I don't want to end of this what I'm saying,
Muda bagini ogo yo, muda bagini ogo No Geran. way. No. Geran muda bagini ogo. An angel. Let me tell you, I'm an angel. So next time I'm going to Sudan, you know, so I have a little room. Angungu na dero kidero angungu. I don't have any problem. Okay. Come give me. Okay. Masih yang menjelang bisa live. Bye bye. So Okay. Alright then, come back. When are you? I know. Alright.